also. Go on with you for Fabian, me dear, me the band from me Ghana, me in the war to see it. Me Ghana, Emma. You see the first amount of form of come on me, me no me yake take crowd. Ah, I said me aldom. Nyame, me ne woye. Enti akwa no ba ye mu netimi sesan. Yeah, and I shall send kwa me belay and entokwa de. Na me san kan ko mjira ma kubi papa. Kwa che, everyone me number to see. Number. Everyone and me de abro so. Bela. Anya tai and so me yes anu so I fam baby asa be boa me. They say su de nyame adom. Ayame dia. Ayame de say phone. Eh we say entokwa ma kubi papa. Na me yi numbers. Na me fly. Hey, me da aboa me. Oh me ya aboa me. Azisa no. Eso obe hu say ah girl no kra no obetimi aboa me odubi. Me na metimi aboa ne fam. Like mama na niam ani nyina ja sa na me pesam chiro. Yeah. Obe bi wo hono ma. Wone be ma chimpena. Oh obe bre ne ho ase ama no. Obetimi asini no ma da bia obe krokro be man bai be man nya de ka wone hye na no obe boss. Oh, like as a bema ne kasa no mpokra na otete no pa no anu adwane opa wonwa bema bi wo no msoso a otimi ka cho se maame ontali chemunye mimpewe me ga na mene ne tini sei otimi ka cho se o afia ontali chemu de enye jai oke bia mi fi no ono atimi ka se wan ha da bi da bi ka se bia maji wasiwo na manya de manware ba se amija ye de onkan wa sembie maybe one mom or can I send Pocrano? No, did you what them say what the wire now, what on on tone. A hand man says, to say Subai. Maybe on my also bebo on my once or case or Bua dear Subai by 4 to be one of them. Or bebo on CSC in who Maybe on ma or Bobo Jamai or Babo. Say Giampo crash at a little crown or Bethlehem. Oh, a dress at a little crop, friend. Clamor and crash a skinny crown or befriend. Beme boa, a Jamai or Baba or Babo. Won't me? Ah, won't me see the quiet? Won't me? Would all patches in the butcher and a bump him? Obey, obey, and tell no dear, our honor. Oh, I quite be brave so. Everything say, Beme be on my no about here. Or one in Pebre. Oh, Bibia will depend for Bearman, say Bibia, Bearman in any day. Enye mano okotomo kokura na bibia opeso ogifri be mano onomo enti so ko she obi nsusu no ani saso boafo a obekọ nipa no because nipa ni mebisa ni pin say bia black oja na black kwesi ma me we ntowe because light baby obetua enkra school fees ba oba nso betimi aboa kakra ama no nti so oba wutifie na omoa be ma obu okra na jali mo mpe jali bani be matia o mpe jali on pani we sese dross kro de da be ma na chikura enye nti ebasa na onu no ko shi obi no oye mpema de o hihye ne ma sexy ne ma tre na obekọ ne ho aha nti ma no o se ehu ne ma we nyina se be ya ye kunu mu mfa yachi be ma bi wo nsusu a wo ye we nyina ma ne se de ya na de na ye ne de o ye de ya 18 years na se wo wo sa ne ma miensa ne nyina se wa adwemu da ho kai na wo ti ase a obetima ye. Okay. Na ye mra no so ahihye ebi a eti bo obi a sebi se na o sika en ni hu na de ho ban se obi ntimi mfa bibi meye no dream ana bibia fa na japade enkokwa. Okay. Enti eno no se onipa kro no oye wi a o se wa obeyama no uridi we oni nyina emkire no na wo kire no ma ase wo kasa a wo otim okay nti se we ono de e den e be cho no brofu mu nti wo wi a na wa kire ni mu wo twi mu se fa so etwi ni a wa kire ni mu wo twi mu se okay wo si sei sa na pepepe na tie wo si sei sa pepepe na tie obeyi ni nyina awie na owie susu a wenya adansefo mienu wo se abra onipa kon no all the signature air to ase no and I say all the thumbprint AC so no e wo se sa adansefo ni mienu nyina wo ho no no mu se sa bresi e na o ye no okay ye say ye obi sign away la on koye nkoshe kokwa mu sign
na most so go akosha kuku makosan wo de bi enya ne sa e wo say common event sa da chi bia ebusa say all sign na ho a na wait makasa an na mi gina ho mi hu bi yes all right enti no o can also witness me enti e che say we will be an answer na ebedi mu no o say binya witness me na ebetimi abro me no yes ideally and I said in papa mo unya 2 witnesses is enough okay 2 witnesses are enough okay. Now witness na what say omu say na misika no abra wo aye owe na wi a wo sign no signature no e wo say omu mienu gina ho na omu hu bi wo so betimi akan ate ase okay say must be signed in a common event okay say bia wo ko lawyer ho wo ko sign wi ena wo dia befi ti wo befi a wo so wo frɛ omu mienu enyina kyerɛ omu sɛ wo patcho me wo na makoye nani na me yimu sɛ mo be ya dance for mame nti ena me sign nti wo hwɛ wo so hwɛ na wo so mu nyina mo wo honom mo a afei ena mo di mo fidi ato na mo nim sɛ dan so ye de enkomo eba no ye ma mo good afternoon baby am wo bia ye nuanom nkremofo sa bre ye nim sɛ bebre na ya ahoboa e di akwakoye asori nyame enka mo ho na ontie mo mpai bo yenso adom yen ye ho ye papa se ne yesi afa ye ho na che se ye ho eye enra ye di nkomo bu ebre mu na by popular request nyame ye adom a ejuada ye de part 2 no ebeba intenne ye mfa part 2 no emma ejuada e na ye de bebre mu na nanso ke ye easy friday so mu ne akasa nke fiade bia de mu emre ne de bana se ne nra asem bi to free western region e to boy no ye kase ye easy friday e be hardwe papa nti na ye hard friday e serious friday ye be bo enkomo na ansa na no ye frɛ me Beatrice Spiogabra ubetimi afrɛ me Aunty B me production team members Nana Bila Kantanka Madam Faustina Derry Spartus Kojo Sakode Beluchi Nana Yaw ena Imano Kwame Vadi omo ena eboa emendenso dwumedie ye de ebrem ubetimi follow yen na mahwe yen wo Facebook Akoma 879 ena Beatrice Spiogabra wo Facebook ubetimi nso follow yen wo TikTok YouTube ena Facebook ho na mubehu yen wo honom na ansa na yebeba studio na yabehye ye komobo no ase no ene ye motivation ne we sumi nua bema Justice Opoku ena asan asoma me se me be kanche mo se me suma ye soma me yadan police force soma me ene so justice asoma me o say mistake bi wo hono ma opepa enye yie etwa no aka wo ho forever and ever enti wutu anamo bi na wo ye bibia mesrew aya na wa hwe yie sanse enye mistake bia na eka enkan etwa no enda ho etwa no beda ho na akai wo enti yesrew enefiade weekend yi utu anamon bi ahweye won nra ye nua be ma na ofri prison by na oni e bebo nkomo no wo se wa ye nia ma bia onyaya anko be pepa nanso aka no ho forever and ever enti ye nyina ye ntu ye ho fu na asam ne edi free western ho no ebra no e che krei police force ye deport na me nim so wo Ghana ha se kro ba akoso a yetimi deport free kro ba akoso e di ko kro ba akoso ene sa nkomo no e na ye ba bebo na ansa na no me amenua Peggy e wa ha wiki why say no fuen Peggy na ye boko pa Aunty B boko oh yes sure obey any day boko pa I say what to do wiki mu do Ade we ankasa de awade mi o na den se bakofo asetena e ha se bakofo enya onko a na wo de I say wiki we su boko pa kwa de chen oji di say ye boko de oh Aunty bibi anim sa bibi anim debi bibi anim debi Aunty bi mesro famisi dem eye mesro oh yeah sure I remember calls be in free baby remember calls be in free baby because I say wiki and now want to me na want to me ye bi onu nyina so ye the same level na say one want to do ya no ase wo kamegum bi sei asa da no de obi be see ya ka ne gum te na me so me ka wagum adwuma ne mra ye nya ba de ne ya ba yo ye da nyame na ye nyina ye su odem ha ya se mo adwada me gidi se adwada so ye besu ana adwada de o hwa ye nsu oh da bi onwie ye komo no wa nkasa nai prison 17 ne yankan wie so na ye mre no asunti adwada ati ye ye da spa se ex convict wo se wo ontina fie be bia obenya bia platform bia obenya bia no obeba na oni etiefuo nyina ne ahwefo
ahye na omusua ade edi efri enkomo no emu enti ene so enkomo wa ha me mama nua na kwa aba wehu no wo se enkomo no eso papa ye twa desu ye twa wesu wo ye dan ye twa wesu acho de ten say na me aha moni nyina mu wo de ketuwa bi se wo de ofri hin na ba ya nkasa acho me free ateku sene so ateku afiri western so okay ben western region ben western region na say western region na ben western region but western region ho na ofri ba na yesi etwa wesu so mo twa masu ho amo na say police for ne assemblyman na nanu so mo twa masu hey ene dia asem no so ene nya easy friday senia ye twa obi esu na me kra me tisi ye twa obi esu achepa opegi ne da ho twa nkofo esu oh yeah koso oh sir ai ye twa nkofo esu ene mre mu nyina ai oh I see ene ye baba nkomo ekwan kra ye nia ba me one ne yire ne ma ne marketing kiti aye twa omesu no bebi on beko no age say mo nyina mo boa ye e ma ye hu bebi a ye nia ba me ene ne yire ene ne marketing kiti no beko na ansa na no enra papa bi de no eburo mu nsuo de ne se yenye ne ntempa etimi wie we na wo so de no atwa so ansa na maba mi nia ba ma no nti Precious Believers Prayer and Revival Church so ehu ono ena ho ena Prophetess Joyce Donko yetai efre no Mama Joyce owo ukwade etwa mu ena o sha ase se oye Power and a Perfect Deliverance 2024 Perfect Deliverance 2024 ukwada no ena o sha ase obewie ene day ukwada no ene ya wada ne de na ya no pa anopa no nso na emum ene enwumre de friend no watch night and I say all night no e sha se enwumre no nso oye wona sorry dem wono ma e wo adako jachi a e wo ejeso kwan no eso enti Prophetess Joyce Donko a dodo na ye friend no Mama Joyce e to nsa e de afretiefo ne ahwefo ne agidifo nyina se mombra na mbebo mpaye na enkonya edama betiri so no ewrade emfa ne so na onyi emfiri ho emfa emamo Oma watu nsa edi afre oma omobua no ewo dwumadie na nsa dwumadie ye nne omode ba wieye no eye Reverend Richard Bentel ofi Encrying Reverend Augustine Champon or Assemblies of God Good News Center ejeso Prophetess Lydia Arthur ono so Reign of Fire Ministry ena Reverend Brighton na Entry ono so ewo Rema Salvation Royal Temple Prophet Henry Osei Esibe ono so ewo Rema Salvation Grace Temple omo ena eboa ye maame Prophetess Joyce Donko na ende nyumbrei omo di omo dwumedie no eba na wieye no omo de aba ewieye me se enyumbrei die ne de omo hya ase no nso enti me sre wara enyi wo ho emfiri mu omo a wato nsa afra omo beboa ema dwumedie na koso anwomtofo no ebi eye owusu ansa ena PSA Esther ope emu enkyeremu bia na wafre number 0554 702901 ena 0531 962528 osi odika ebesi Tech Junction Odium Aloga Junction ena Jache Junction na makwakwa akofo e de akọ sa dwumedie enti no ye beba studio na ye ni ye nua ba me aba bedi nkomo na me nkọ Ebenezer Miracle Worship Center Ebenezer Miracle Worship Center opambwe na waje so ama no aha opambwe nyame wotumi o ose osan ede healing service eba wa pre sa opese wunya yefunu mu akyede eno so emaya ode sa service eba enede yara bra na wo so ebra ne benya wayare sa ose total breakthrough ewo abrabom akwani ase nyina eho ena oto nsa ede afro eye nede ya ekopim nu kwada 28th August ena oye sa dwumedie na no pa kei na Reverend Opambo eji na konwa na odi dwumedie no edi abremo Ebenezer Miracle Worship Center de samatinenka ninsuo kronkron no onyame ebremu nsuo osi ede nyame tumi ede edi no na odi ebra osi de ohia ene gallon na emute fabra na beji divine water ibi na fa koje wayaresa ene wahoto na oho ento emfi wo haw ene wamane nyinemu peg meba ho wati na mame ni nua ba me enhya ase nwie na komo ne ye de no na afa die ya san aba minua pegi ho na wabeto aye nso ewo ye LPM sayewo aha afa na ye be hye nkomo na se pacho udin eni bebia wo free buy pacho frame kudu
Kojo de kojo free ye. Kojo free ye. U free hin e bae. Bacho free seneso. I ben ateku western way. Yes so kasa ne mba ye ntibie wa no kakra. Free seneso. Seneso. Bacho I ben ateku. Ateku. Be western se we takura de ase. E she takura de ase. Enti u free seneso. Bacho seneso e ben ateku. E na o se e fra o sen. Kojo free ye. Na odi na menya wo me phone so nya sa na wo so. Jesse for so nya ena yo prof di Bachan. Okay ena o fie di ne yeden Kojo free ye yo e dey nti na we free sene so na wo to wa high nrai na wada ma ade achimu be August ye si mu ya 9th August ye Friday na 74 o'clock na me se me ko top petrol aba ma ba beton na me ka che motodu aba ne se sade a onkusi mu atiku na me ko fa petrol no nko emfamra osene so na mmeton na o se wontimi nko na da obebo me punu ma na dwoto afo me man sori emu bia ma no nti o sade a wonti ase omfa me nko ne no mi pinche enu a no me tokwa saa na ekun no okofa aba to fa aba na mso second kuri bi da na mso metam se e na na da o kasa de content am titobo na obi a otie na o hwe no na wate ase o ton petrol o ye petrol hu adwuma na Bacha me ton petrol o ton petrol ga ese gawu mubu si kwan ho o bubu si kwan ho e na eye de na on me ko kurum se onfa me nko ateku na me ko bu petrol onfa nko ateku Bacha okay ateku na ye mo district capital na okay na me ko bu petrol na me famra na me bubu si kwan ho to no se no onfa me nko na da oba ho na dwoto ofukuro kwa na dwonti me man sori amu bia ma no ntino sade ya ne mimi muade ya na sisi eno ne me ntokwa saa kan bi kire me ameka kan odi aba babo me na sekan kuri bi so da ho sekan de sekan kuri enya papa sekan ana me so odi aba na bo me de ya ne me so me sekan bi twa no fi se we nya de se ukofa aba na de babo me endi me kan saa no mpata ya na me de mkufi nti fi ni mu na me ko ya ne hu se abobo ya ne ma boys bi birebe eba me fi ho ti o mo ba me fi ho na me saa na me so no ani me mpene ma mu sa nipa we mu se se me japade ani me kan na we di aba na we di boba na mu di bobo me sa na afi ma ye mere mu we na mu sa de me kotum o Ateku police station ho na ti ade che me menda no na oni a police fo no ene na nanem ni assembly ma fo so sa de ya ni mu ntimi ne mentena ho na mu ye kra me de ene ma ye mere ntimi hu ya so ma so me sa de me tim krata bi so me tim me ni sa na mu se o mo twam asu na mo se sa me ane me no me nyina gugu mabusuafo se santan di santan no wana o mo so ba ya no mbeka se na we dia ye dai na mo se no o mo ntia se o mo twam asu sa na me nso me nya hwe nko wi ade nko bokro no nko mu bia na we na enya asem na se mo twam asu dia o mo ntia se no na o mo se sa ade na me famra na mfa dan me panfo na mo hwe no mo nka bi mame na me de ba ya asem na twetwema so be fami ko to petrol na we nya be fami ko to petrol na se e dane ntokwa ye twa wasu pacho de tie ni nyina no na se ni nyina no bibi wo ho usuban ti sen wo krom ho ansana the first one krom ho committee chairman no go beto me yere mo na lucky na me go be bi o se de tie ni se krom ho committee chairman wo ho seneso no committee chairman pacho an go ba beto me yere mo na me pie so na before I say kan na me de 10 mu a na on de odi America de ko ye nti eno na me de ko ma na no wo kurum ho se na se na ato me anadwo no eno se satam na ye 1 o'clock anadwo na ko beto yire mu na anadwo 1 o'clock na ko beto me yire mu na me de ko ma na se na ato me na committee chairman no ebra nko obeboni me de ko ma no o ye asem no funye sa no mo pe 5 million bi ma me se sa dia me nya na me ntwa so na me twa mpata na me di twa wo no so na we no so san ba ye nti na ka se na wo kura wo ba kurum ya kura wo ba be sisi dan 3 wurum so ma me di ade wa ha no mfumi si dan 1 wurum kura wa ha nti me giri se no ho ho ya ne ade na mo di aye me sa mo di apam me o yire no na oda hen na wo ye be na ba na ono abeka na asem ya wo okay no oda hen no wote hen na 1 am mpa che wote me fie me amade mproto esi me dan 3 wurum so aye tim nti fie ho na sa committee chairman ne ba ho anadwo 1 am ade mo ne nyina na ti compound ba wonu podi wote ba bi kura kwan mu wa be sa hatu asafo ono wote na onam sum ni ba so beto yire mo na onam sum ni ba ye na me so be pie so
nana oyire no so ne di nkomo da so open nana bibisa no so ne wonye ne nyifie one ne nhihye ho ai ombobo ne ni 2x4 star ni bi dabi enu an so oba ya no so beto ne mo na enu an so oba ya obibie pono na ato ne mo na mbipie so na wo ko he sa 1am na wo be sa time no so na mo wasa kurupon ye adwuma nti bibi ka sa kire me se membra nti me ba ya na mbeto sa asem no so ewo se mama de nka mitumi hu de ode be ye wasa kurupon na mo ye o ye de wo ho no na obi be fra me se me nkoye ne ka ma no o ye fitani pacho an me nkutu ni gia boss ma no na mkutu ye nti me ba no anadwo na me ba de moto na eba nti me ba ya na mbe peace ade no so 1am no pacho an na chairman ya ye kana se no nim se wetu kwan no we so mde mitumi hu so nim se matu kwan yo so nim se mtu kwan yo ani yo ho de mitumi hu na mo da mo ntomo punum ya tum na ye de no timi wura hwa nka oba beto ye se edan no na sa ta na me si balanda nto aso te afi na nyame ye madoma me nya kakra de si balanda ade ato aso ade to aso pacho an oyire na beba ono aba na eho de de ya ma ono aka kwan kra na nka chairman no e baba beto na obi bia no atwese kan pacho nyesa na de ya se agama no wo so committee chairman no so mitimi de minim se wudi ni minim no nti wase mi so me fa bibi kura minim ade kura no ada se tuo wo no ho ana se bibi wo no ho nti na ma me so me fa se kan ni kura ye no na def na wo se kan ne da wo fie wa da manim wa se kan kudi bi mpo na da manim wa nkasa se wo so ye fitani wo san so bubu onu de me yire na eton sa petu petro ni de o yire na eton e na wo san ye kua mpacho am ye kua no udua de bidua abode ne plantain ni cassava banche bode plantain cassava no na ya bidua ni mienu na udua wo udua hwe nka mo okay enti no wo no feel say eni break e na amakrom wofo ne tan wo free hin na wo de betena sene so mpacho mi free Opon Valley e hwa na wo free mpacho hwa na wo me free oye krom ho ni mpacho han okay nti ebisa so wo free hin abeka so oye die ni me wasani oye wasani okay hoye wasa bogo so ase yes won shada anya kokwo wo western region ho okay but wo free kro ba akona wa betna nti wo bet wo free Opon Valley no e betna sene so ho no wonya mfie sen mpacho mfie na ya na ewe 4 years yeah nti 4 years ni mu no from 4 years ago 2020 now ba ye na no wonya issues bia wo krom ho ane na anu adaya de menya issue bia ewo ho ene se me yere de na mbetu ene no first aye to me wo ho no ena we atoso second ewo ho usuban ti sen wo krom ho no because ye ne nkofo edi nkomo mo chese usuban nkoyie nti hyemu ye kire ye usuban ti sen ansa na obi abefra begu ani mu ase hyemu kire ye me de metimbe bi na se wa meka me me de menya wo hwe na emum na wo beka me de na wo ma koye ho ho ntimi ne kama fu bia ho ntu ne babu mikrom na kwan ne wakakra nti ye sa me ma ye ho ho nti bibia ni na tama se mo de kra no omaka egumi so saa nti ensem sai na esi ani nyina omaka gu so ene first one committee chairman de na nko beto me mu na anyway na boy bi ombebie adwuma bi wo ho no galamse bi wo ho na mse we na me ko ma ko pe adwuma ni bi aye wo ho na baako ye frɛ ne blat no ono wo twese kan se mfiri wo nko nya so di betwa na mse wo bo a ntumi fa ntwa me na bi ma ba mbepe adwuma ye de na akɔfa se kan so di betwa me eno achi ni etwa so ba fi na mka che lando na nse lando na adwuma no ma bia mse mko pe bia ye no boy ni so o de se kan betwa me eno ka ho atre no ewu kuro no nti committee de ni ye 1 o ko pe adwuma ye no so ko twen se kan na de kuro mo de nyam na mtwe se kan no ye boy na na bibisa na de kuro mo bibia si ya na mo twe se kan ana saa na mo de tetu uja ho ani eku saa uja ho o me pira osisi eku saa na mo de tetu ohini ni kuro mo ohina ne wo ho ka ka kire na no ya asem no police case saa no ase no nti wa police station wo ho police station ni ho wa atiku nti me kan no mabomi o matutu mesi nyina he na matutu mesi atwitwa me pa cho wo fanto ne sene so na o matwitwa machi nyina me ba ko ne ba nti ma ya se na me jonso kura na me jonso hold on me say ma me bi ba ha ono ni kuro no tu ne se na ye hro ne fom wo so me wo se hro pa cho feel se no se ne wo si afi so di a kire mi omo wo pacho ye si yu che no na ye hu no mo twa mi tiri mu nyina me mo ma so nyina ka ene sa no ko ye si yo so se che ni ntimi hu o se na up and down why the tutu usin nipa dodo na bo me no na o tutu me se na nan ko fo no so ma o mo se o mbo me na ko mu kumi no na mo ye me sa no woni ohene no so wa asem ana
me dem tumi hu dem de aye no ho me ye no hwe wo ho no mi ti wo mama so ide su na ye de ne enu ye sa wi na woti ko de wo mempra da bi me ti ko do mo mfira me chi no mutwitwa me tumi wachi aha esi nya abotre wachi o madwitwa wachi nyina mutwa me chi mi no e wa hasisi sekan 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 e krom ho a da bi ebia usubaya me nya obi an so hwe wo ho sa menye obi afye menye kromfo wiwi ade tutuma na menye basa sa wo ba to be kam ntokwa de aya no mutata me ada no mutata wo ebia wan kasa so puti attitude bi me defend the omaye no ma me pesa me chese ebia na wan kasa no won so wo ye bibi na ama wo aye hi wo krom ho ana so mo a me so menye hwe wo ho sa gidi se me pa de menye hwe wo ho ba to be kam ya ma ye ho ba ko fu nti o be kam ya wo se me so me boa me ho na me fa se kan o mo si me twetwe se kan wukurum eno ade a o mo de bo me charge no o mo de bo charge pa chan na eye den na wo free Huni Valley na ba sene so ho no Opon Valley aha e na ba sene so pa chan adwuma ye fita na me de ba ho fita na o de ba na woni mo bia wo krom ho no da bi ati wo hene na so na mbesi ne so aha na woni mo bia wo krom ho but eye adwuma sem a na wo so utu bata no abetena sene so nti wo be hu ohene na o ka se wo pe ba bia ye adwuma na aye adwuma aha no o mama sase se me nkoto na ono mpa nya na dia obidia na o kire me o mama to se na apu nyina mpo ma no otu nsa de ma no se waje me wokuro nu waje wokuro nu 4 years ago na o bai ti afi bia na okoche na de na okoda na se afi bi o ho a otimi frɛ me ne aba betara se ne didi nkomo saa eye kuro kese se ne sukuro nu ba cho nse da nso saa eye kuro ketua mo wo light wo okay telephone call ekoho pusi ho nti munya call ba cho okay yo yabema ye nua bema no so na yabema ya hwe nechi na o se watete no na Peggy fa wo de ba ko mienu bi fam mame na ye hwe ha wa yebesi ya yebenya ye nua bema na chi no ama enkofo ehu senia nechi no esiteti fa wo de mienu bi twam mame Aunty bi bebia abebeto bia ye mpoyem sa ye twa na su se won kɔ a ema oma ne nye ne dadwen kra enu nti na Posa Travel and Tour Company oma ba ama no so owo visa de a ene ye Posa for se men kan che se ya pamwa se ye deport wo na se opese okɔ obi man so de ene ye fa wasem koda Posa Travel and Tour Company o se wonya visa no na ope obi obetwa ticket ama wo de a ene oma ba wo ba fa wasem beda wo ombetwa ticket na ma wo na omutwa ma wie susu a baby a wo beda ye hotel reservations nyina omo beye de ama wo omo se omo ticket say ye international and say domestic airline oba omo so ya ombe ya ama wo se eye tour e na wokɔ fa wasem beda omo obetumi afre Posa Travel and Tour Company e wo 0205 215495 and say 0504 2563 0504 256360 ubehu omo first floor Amenase House opposite Matthias Junction Swami Magazine asem na meken kejetia so first floor Baba Shopping Center Morocco Adishman so omo ewo honum nyame eye wadom na se yetwa wasu na kopie obi manso a bra eye amane wo yere no mane no na ondi aduane pa se onye sika ensi dan de a ne yafunu de e wo se otimi edi aduane pa na ne ho eye feyie na wo kɔ na oba na obehu na wo se me kɔye me hwɛ me yere enti o mane na mane enko MJC Foods na onkoto enampa enwe fish mu assault obi a wo pɛ no okɔ MJC Foods aso ya obenya bi o se octopus obenya bi oyster ubenya bi lobster ubenya bi ena tilapia different ni nyina so kwa ubenya bi omo ya retail ena omo sa ye wholesale so se ope MJC Food so a ubehu omo Santasi runabout omo ben Melcom ene NS chemist eho ena omo wo Accra so omo tesa no apenkwa Brenya Avenue eho ena omo wo Kumase omo number ni nie 0249 479120 eno eye Kumase phone number no ena 0246 30 2043 eno so eye Accra phone number no Aunty B twaso e bi wo ho a patwan Aunty B mame fon ko 3p garlic mesha aso eye bema ohunam tutu o blood pressure no ekosoro ubu nsa wayase etwodwe u sugar level no ewosoro wafu sebi ayese de aye yale bisa no stroke no aba ama wedie nani nyina aye tantantan ohunam ye oboho asthma
edu ehyew bra wo na wo sene no de bia ohuni mu asi untumi enhome eye asma yare na eye wo sa no oba wo dwonso no wayase ya wo ya anase wako Salome na wo de chororo be ma no oni self container ebe ya sempa wafu de bia na ye kapu na eye wo ya utibedwam kra na uyi mframa bone a and the 3p garlic mixture se men kan cho se sa ne mani nyina oba jaye bema jaye enye sa Salome no kobia enye ye nonum 3p garlic mixture ne bedi wasem amaw 3p garlic mixture se men kan cho se ukodani heba ubenya bi Misty heba ubenya bi Colinat ubenya bi Apidank ubenya bi Angelo soso ebuso ewo honom omo se omamu ha ba bia se ye pharmacy shop anase chemical shops bia okwa ubenya bi Frepiwak for ewo 0248928824 anase 0201 000021 Shenenson se Piwak for eye 3p garlic mission ewo to a ebom enti usoma na wahwe ni yie Aunty bi mame fanko grow fine asweye da ne da nyina efia wutim bosume nso ekra esanse ubu nsa na wayase ya oya no emema ne ma omo ofie onyina ede wadane calendar mesi mia wani di wo hoye ya papa enti ebre na nie se wanum ato pe grow fine bi enom ohunam eta atwetwe nsa no ya utitiriti boy se ye koi wuntimi nkobi ye dwane a wuntimi ndwane bi de bia wo nkoa na waye basa oba de na ha wo a immune system na ye mra me ka cho se grow fine aba kono numbi na wedie wo hoi enye kaba na yakwa akobọ ne bosia na enye sika soso ene yakwa akopẹ echi kwan nunum grow fine bi na enye wedie no ani kama okọ obo ase smart herba ubenya bi Ferdinand herba Apidank pure leaf anase chemical shops ne pharmacy shops wo oman mu nyina ubenya grow fine bi anom hwehwe omo echi kwan ewo Amokom runabout Bank of Africa dan mu hwa na omo wo ubetumi so afrom 0244596532 grow fine it makes you grow fine. Okay, and I be time o hobio me pa chwa na me nya botra ai na ye be kwase aba o hobio na mamate yanko quick credit as I say ye from bills micro credit quick credit ye from bills micro credit wonim quick credit say 15 years ni e na omone Ghana man edi djuma omo bambo sia edu kwan say woni omo tususu ubi account bia e wo mo ho eno ani say obekọ omo office bia no waka say upe bosia na odi aye adjuma quick credit for ebema obi 15 years eno ma yes adjuma dey enne omo sesa omo di say ye from bills micro credit na so adjuma kro na eno omo ye na ebo mpo no omo hyemu kena say be ya woni omo ye adjuma ubenya ho emfasodie bebre enti bebia obehu bills micro credit bia no borura ho na kwaje bosia na omo eno enye adwuma ye kwa traffic studios enso se wo pe printing works bia aye branding bia aya enwane traffic studios omo ye large format printing banners billboards labels and a product ahodo nyina ho branding no fa kwa traffic studios na omo enye emma omo ye souvenirs enso 3D signage engraving and a branding ewo caps books cars pens any de keka ho ni nyina koho na omunye emfa emma omo okuma se ya Araga Junction omo ben iron bet for dining mu eho na obehu omo number eni 0247 013561 and 0574 010101 eno traffic studios I confidence for abet na menim inti enei minim say ye wia say ne ada ne ye call Betty ho na ye call for lunch fine ye wia ne ye be confidence na yakoye ye ho fine ho pacho boko de mpacho ani o confidence ne wo form me pacho ani aha wo fi confidence ampa mpacho ani confidence in fa confidence eating place homo ye den wo ho me pacho ye no aduane ton okay e di aduane sa na mo ye ton me pacho fufuo banku mutuo na abetie e kwan asort wo ben so na confidence wo me pacho ye wa aponchin krakra wo honom ye wa akrantie ye wa abrabunu no enwa akese pa na ye ton wo nya nketenkete ni bia
afen so ye okotodwe ene nentwena ma ya ho eno so nkwan wo ho ukọ banku side so a ye wa bankwan nentwena ma ya ho wom fresh one wom ye wa Simon ha that's right ina ye wa red fish a ya tie eno so wo honom muni tilapia wo ye tilapia eno so wo honom na say dia betom ntintini no eno so wom ye wo beef gia ware entintin eno so wo ho ba ne wo pe bia bi wo confidence dey yatemon kan ne anim wo G side ho ai na say na mo wo he ni kan ni obantima soja lan ho no se wo dakodwom pe ya kira kwan ya se wo free Santasi run about ba utra Kwame Despatch fie na ye wo benkum na se wo free ahojo run about so na eba and also utra plus 2 a rich condos junction no ye wo anim another side no ha ye so wo no ye wo kwa ho pepe na nkofo se baby achoba ni bi wo na ya na baby obe park the car kra wonya baby park car confidence sitting place mo car park mpatwan okay yo car park kama okay o ba bibia ni ho a winya time be na mo ye aduane na time be na aduane so ye ready mpatwa ye aduane ebo 8 a ye ready anopa 8 o ba banku ni mutuo ni fufuo bibia ye ready anopa 8 fufuo no so ye ready mpatwan okay okay na mo ni ye behwebo mu Akoma fufu party dien na ka mo se mo fa mo ho bedom ye ne yenye sa aduane na ye feed Ghana man ni Asanteman ne ka ye se ye fa ye ho mebom ne se ye adadafo na time bia no ye bibia mu so a eye kama that's right enti mo beto mo safran ye se ye meboa mo no na wo se ye ba na e free Batman no bebre kra nim ba bia ye wo ntom bi se bisa aha enti se ye de ho badwa mo na so ye boa mo a mo so mo boa ya na bibia ye kama eno nti na ye ka ya Akoma se bibia enti se ne Akoma ye fa matre ma hye mu no na wo se ye so ye betre a hye mu wo mo side nti ye ba ya sa ye da mo ase papa na wo do number betu dwa ya se aduane fo ye se obi ye delivery na musumu ye bi ebia minti mba ho ya papa mo ye delivery okay pacha odu mo number betu dwa ebia na obi tie ya o ma ne konwado na opese ofre na mo bre ne lunch pa number tu dwa mpacha yo 0594 22 35 63 pacha osisu biem 0594 22 35 63 confidence eating place almost so ebe boaye e ma ye de Akoma fufu party no e de bremu enti na ye nso ye kwan a ye fa so a ye ka say ye da mase se mu feedi ye nyame ehira mu confidence ye ni mu free tete enti ene ye wi a ye lunch ni ye ba confidence eating place ana mpasho be hwe monim confidence de ye wade ye enti omo wa buru kire omo ma mesi ya mu hu ba bi e wo bia wo brook master bisa yes bisa sa wo peja dakodom wo dakodom a confidence ye wo ho enti wo bisa wo bia be kire ye kire kwan ye da so pende ye kama efie de pa ye wo ye nsem nye machine aduane ne da bi ye wo ye aduane totroto bodia so nko a wo pade a wo be dia bibia nya wo de wo ba confidence a wo di kama wo ba na confidence no for afede I so confidence na bi o de that's yeah that's papa bi nia ba fi confidence eating place na ono so ene yen ebe hwibom no mo boa yen e ma ye de Akoma fufu party no e de bremo ye ni enia ba ma bi edi nkomo office ne so e wo Atieku e wo Western region na osi ono de oye innocent soul na so asam to na nkofo atwese kan ye be mama hwe ne chi no senya ne chi no esitie na ansa na obesan ya ba betena sibio no ma ye nko dedel spices ho omo so boa ye pa e wa Akoma fufu party no emu omo se omo wo spices papa ye natural ya natural spices ya e no mo de aye enti mo amo wo chop bar for noodle sellers no restaurant eni mo amo ye nuane ton nyina no mo pe dedel spices na mo fa enye moduane omo all purpose de wo ho omo nkwan de wo ho omo stew de wo ho omo jollof de wo ho curry e na nutmeg powder de e wo ho omo se ne ye nyina ye botom sika enye peninti no omo ye no nketwa adantamu medium large extra hewale ni nyina omo ye bi enti senya obotom ebeso no ukodwa so a ubenye bi ato opedodo etudi a no afre 0531105545 na kope dedel spices na faye waduane
aha nti afa mame san embra wo hobiom na won sami de ensisi mi yie enti 4 years e na obetina asene so obaye no ko hene ho so wo ye fitani enti wo pe ba bia ye adwuma enti wo bia o mechanic shop ana esun de car sasa na wo ye ana moto ana abobo ya me petrol and diesel there bio wo say wo ye fitani enti fita no car ben na wo ye ana wo ye moto e de adwuma ka adwuma ho na wo ye me ye ka adwuma ka bia heavy duty cars ni nyina me ye o ye aha enti wo ye na wonya asase e na osan si edan e wo so me pa twa mo ye hwe ne dan na dan na ye edan 2 bedroom ana 3 bedroom ba ye no masi mi no abo no masi ba konso masi ekwan no wo asase na ohene ne de ma wo na de otu nsan wo so na enti na wonya adwuma fine na adwuma ba kakra ba ska wo nsem afi de so te enti nye ska na enti o dan ni o dan na wo sene so ho no we ye o dan na we ka ho ina de ahin biom ka ho eno so beba we so ka ho ene se dan na bru mienu miensa o dan ye miensa 3 rooms ho trouble ntimpu ene se ntina ho aye ehi okrom we enye no ntia bacho no ntia ana skaba ons o skaba na skaba onsem na adwuma ne ba kakra adwuma ne ba kakra into skaba onsem into skaba onsem enye ne ma o ya ahantan o dabi o ye sure wa fe no afọ hine ni mu twetwe fom bacho committee chairman beto me yere ne monano committee chairman beto me yere ne monana o jiska na o mama ni bi ni no fa me ho tan sa why jiska na na jiska mama no se nka me mani bi na mama ni bi na wo obi ba beto yere monana ya patawa obi si mani bi hwana na si mani bi na na no wo kurum ho o se mani ska ni o se me mani bi na ska no mo ma o se o mo ma 1000 no mo de ba o mu tua 5 million ba ya 1 year chi ansa no mo san de 5 million ni san ba to de ba ye no empata sika ba so han na o se sa de me mani bi na me so we de me mam eno ani me ho tan a o de atam wo kurum ho ano no nti me nya bibi kakra bi si ya him na afi wa fa me ho tan bibre sa ade me nya basa bia wo kurum me ba ho se nka me ntimi nsi sa dan wi kura yere e wo ho o yere ni fi upon valley ne ba ho na oba kromo na be hu ba so me ni fi upon valley ho ne ba ni fi upon valley ne ba e na ma ware mfie sei ya 13 years ni 13 years mo wo ma sei 4 4 okay yo o yere no anche bi obetina ase ne ho na pese me hye nkomo na si feature sei e bia na papa no chairman ni gi no ho e na wo so age aboso nti wo tan nyina no e na wo tan kwaje 1000 Ghana cedis e na ohene sema ne kakra sanka ohene de ma ejima o sanka ma ne kakra so ohene ne ajiwe fato koke na de no wa mani iska no isenko oje ne boko no wanye ne boko no oje ne half wow wanje ne boko no oje ne half no ase iska no wase no na wo ade na oje mpata no so bi beto yire mo na see report no ko police station me senka me de ko police station no se menyai chief ni se menyai my chief be ekurum ho hene na ye fe na jesi wo sene so na jesi ya frewa na minimi se we de obeti na wa fre ya frewa wo phone ne dum madam eti say pacho say minto manti asem na kan no manti so pacho eti say pacho oh relax de kasa oni mi na edi nkomo why aha na den na nanko bi beto mu na no bajo ayin ya na woni tukwan ya omu se ekuro mo fo no omu se mi kunu ni tukwan pe na omu tata mo kuro no so ho no omu tata mo omu de mani ese no enti ma mi bi wo ekuro no so ho no ya na me pia me ko ma me no ho enti onu ho na ode makoshe ma me enti ya na me kodidi wo ma me no ho a no ma beda enti se mi ni ho no ma me ko na nkofo 6 mechi ene se banche wo ho no ma betu nsusu mi am hu ni pakwa de ya o mu bebo sa abra no nana wadaro ma ha o Webi pacho wo ye yana oba o yana ya from ya ti bi nana wo de share yana mama mi amatikra wo background ni se tie ye wo share ye da se yo nana abi bi ni kunu omo ye nche studio ha amba ko ni kaka me pacho woni mu amo omo mo ayi na wo TV so ye ni wudi nkomo wo sha woni mu amo
minimum yo na wonim ne say be ma ne friend ne say be ma no ne wono ga name no de ba is very super do e ga name no de ba super do ah me that me na mo so mo tari friend aha na mpacho emebe na oba say obepa asase a otunsa ebetena okrom ho no oh me wo no buy no see wo pe asase wa ne papa na buy so mpa asase no ye motor pela okay and o chance see car ne de kan but motor pela no de buy no see wo pe o suppose le ni wo pa asase na wa ye sage ni wo ba nso ya de see ko mo ye mputu duma na ye nya hwire nti so wo pela dia e fe na ha de nti nya wo bi ma wo mani bi ka ko ma ne fe ne kwa me am no man chat ni bi na ye bono sisi oho a oye muto na wantima anya adwuma no adwuma wantima anya ke so be sida ba ko ani mi ni bi ho ne na ne yere nyina ye dino awo wo tu enye boni bi a so bi a bi sa afi abranti sana si be kuta no mami ana mi mami kini kina tande ko no wantima anta so ba yo ha isi nana abranti di moto nem ko ne wa wo ba ko ba ko si de enya do ga na mo ne ka ko so ni na me ni na gubo tenti wo ga moto ni ni moto di na ko hwe na o ma ko titi ni no ba ni ma fre no ikabia abranti na me wo mu ne se buta wonya ti wie na o si da pe ba go ne ya dia obebu ne enti ekro ni enya ho to ni wo ha me ti abranti ko hwe wo bisikan abranti anago efe committee for event day o mutam ne police station ne call ATP abranti ye jani abranti ye jani ye huno ni obone yire kete ko na ye wom ne de ase ekoma ye wa hota na ko nya me ma me na bebua na abranti na ko titi no oho o mbe yo ma chance ka abranti da hota ne sada bi ko ni ka na abranti wo be ko papa abeka wa se say no ye nya wa fa ba ko kura wa ha bibi tika o me nya hoto ni manfa nya sem ni papa ye o le bona manya mo fu pon vel ba o ba ya wa ti nana le bani di emi no na kula bono di ke no ebe ya di ni pa wa cho ja no wa samra na o metna Hawaii no so papa me mane ma o ba ye be tino to na nam pacho ene ni ba ko plan no me ya papa me gina na nem na betia la o plan ni sika nyina me siyo ena me bo modna na papa discover na me de ma emrantene ene committee for me de ko ai hospital na no tia and check na blanty by oba no sa bro bi biem hospital ya fan blight o plan plan wa ko do be say 1 week we take a flight hospital ai take a hospital wa teku abranti wa here a wo me nya hoto kru na wadi sa afi na ni gire wa bo ni gire na ni gire America no ba mo na ku be ku ni o me si a wo wu ku no hwe ebra wa nkasa wo bo nti si sai ma mi bu wo fe ne davi o tenya te de mano wo ti na because you like and when you like no and be free the be awo no yes e ko ri de nya hoto ni ma na mi say wa ko sikan ye na ne ya ko sikan yo ka na sikan ti tele bi wo ye beti tire ko yi obi wo fufuo ni ko si so wa ko di wo ma no obi ko wura bo kutetio wa ko presitio no dia tele bi ka bu ba wo super du ya dan no bo sa ben si abran ti ya sha se ba bi awo na ya chiri na wa ye bu ku pa na na je fi wa to bi fi se ya ni na ta ba ti 4 years ya de wo ka no ya wo ka no ya wo di ye no kabi ni ki ni ntra ko ni okay enti wo pe na em na te tuo no gu prom ya fa no wa ni ka tena ni jiro ko ha ka afrika se on sia no wo mo fuka no mu nyane ni kura te fuka mi ni kuta no ayo bi kwa no na ni ku de oye nti de bia wo ba me nchen na ma te za abranti de wa ye di yampe ena obo ya anye o de bi kan wo wura po ka for the mission house wo ko ngba so funi pie ye mu pa wo ko nyi so funi no ma loko ne so funi po tutu aloko no data no aha na na pa cho na na jesi
Mami. Me pacho super do ya otimani me hey. E no korra mission house go. Me no ka so fu piem. Ye pa ke do apoto so fu ni piem ne dan ya odam. Ye pa ko wura dan. Aha. Ni se lo so ko wura dan ma ro ko dan wo ma obi amadam wo ni so fu ni pa ne so no ma nya to bu dan wo. Ah. Na be te den wo ye. Na super do sa wo banye. Wo si se na mo nti no. Apoto so fu. This is pastor. Ena na nkasanwie. Yeti no ye nam se. Em na se no ko nya me no mo tu mi ka break. Enti mi nim mi da na mi ni hobi enti mi nim de esi ho. Ena mo se na ya ti no. Ena mo de to bobo ye me no. Ya friend police station. Ena si bata se ke de wo ye round so ni nam kan promo nya onye te bia obi kan si da mi ko mo de. Em na se no ko da. Ni ma o kwa se ko bi obi. Because me sabi whether me ka o my Ghana ya o say then to boss dey see me no be physical ko be because me obi a sabi me na legacy na nya bi me timi inform ran say me see Ghana hamra wa ha say na trati mo mu ni pem ko no me yen say me nya bida na brand ne wo ye na aye ko na huntie ena sadi ani ba bi obi ra titi na de na ko police say na de ko na smata say ana America wo timi ya yin wa bre nti sadi en fa no ko your friends hospital and you didn't call it TT no and I'm young between them or the thing I'm calling them soon. Apparently, you be treating it like court. You're saying I'm a plateau, they call me cream, me not have you. And I'm so cool. Me prefer who are you know, me prefer me sell that you are bravo, you didn't mammy to be show. If you need them in prefer, you don't go quarter, they want you know, what our man. What are you because you allow this America say let me obia that because you know obia that obia sikoni say obia money ba ho ba ya dimi de besi o so be kunipa oba man adan dem che o se be dem che bua se na say the answer see we so mo ko mu suru and dem re ho na be adewu and am see baby kadia e kwata o mu nyim bra mo de ba so nana me ko kurum and am so be ko time ko ko na say be Ghana mi ti bi so we say bia o kwa me ma hanum eya adini sakra ta wukọ na obe sakra wadini bia mi kuma de mama ho de mo kọ no papa mu de waye ni ha no ka tena na ye pacho tabe ne dan wa ha impika dia ye pawo chano abadia mi ntini ye ne mo pa ye de ne ko ni se ye de ne ko ma na wofu o mo nyi o mo de fie ni mpese ye kuma ateti be ba ha intinya dia maka se mi na ne gesi e bia ya na ha mi ntini ni obi se o free na mane nantia ne mo ye ni ahoto okuru ena oba no so a ne yire no so wade ni diska so din di diska so ni to ni ja wote wa boss me yire abran tie ko ne kure wasi ne yire pe ne se emrato obi so yire pa na obi gatwa me tam se wasi yire pa wodi ndo ko process na me fanko ne mu me fa abran tie no mra na yen ka ho atim chi yi o fa ne ko me fa ne ko ena me na me ka ho atim o se obedi 10 million enti na nim ho apre eno tia 5 million de man no ko se na de aka na na me so ahinsi me wodi atam ba na de ala etum tu sa de se na dance ye se ampa fi me aki but eni ska bi ode be ma ska bi abedwafo o si yi fako aka 5 million na ku pro boa na hwe na wen saka 5 million ayi bibi ta chamia opia na moko fle ka wura ne ba na kwa no be pen saka ka de ma next time me bi ato butu enti eba ni sa pe abrantie enya no kwa o ma me ho ntome na me give me 5 million give me 5 million na me give me siko wa for me ko abrantie no mami ya bobo park so abrantie for 50 kan ko di sa abrantie na o ka so ko se ni de park so me school for yi o mo bobo yi gane ni kure nya me anim abrantie no kwa bi fa so ko na ye o ko tire so be se fa ka yireku o so kwa ye na djuma no ho ka de ku fi pam ne so mpa ne ho enti kaireku kufu kaireku kufu praso ko bo fa kaireku wo di na djuma no kwa wa ya nyi no ko pata po de wo sin fi ya na wo de ko ho sa su ba ya no da de wo ho o se sa su ba ya no da de wo ho kadwo no de wo kaireku na wa da mo o hine na ho na ka kire wa na yana mami papa mo ye investigation do kaireku abede minka ena upon valley so inspector no upon valley police inspector no what did not say so no buda ni mo jani inspector I did not to them check buda ni mo agani super do not to an aunty ni papa so sebu
your friend saying, police station, the good then who transport and over can credit at you. It's in Yamono, and yet you have a good part because something they are what you see. Me mama my moving cool. Nane, I had to say, Mama Jessie. Mammy, Wadama, what say any dear media more Kasaka crass and say, Wakonya out to swing since Wadama this year, till me to make a cry. Yenya Mammy, all back Beji as I say, Ewo Cromono, Obi din and him sell Papa din and him and any buy. It's 3 years now Cromono, none is to buy to say. Mammy, Subano, on say, you did a cracker, you. Ebia ni wunya oyi na dia afa eye ebro wo man ni suru anyway no ye wo ho otumoto bi nem kom na kwala dwane ka se o mane na me nu nya gu moto no suru ni wa dia moto ni nana Jesse na o mane na me nu gu moto no so ye de na otumoto no o wo de ya bu sa wo mu tumoto no na se wo ni de bu sa wo mu oya irada na o mu tumoto ankata o tumi dani mu o mu tumi ja moto bu sa ya na ho bi oya irada bia no o ka de se o tumi ja moto no na ko wo de obusa na say ma bona ma ne simienu atu me pa to me hwa ne simienu na etu no super do for ne simienu ya say okoko ya mi kai woni obi kokko ayesire ni nim de si wo ho wo no ka se na ni ba ko bu no na otu ni se e ko ko so so ko mo e fele sire ne yiri ni si asama okay na wada ma enya no kre mintimi nka se wu twantro o si ye musa ne se mo no fa ne ma ne nkeda o de bisa no nana mama o so be kan ba ni on kan bisa o ma me nke me ye ni ku kontre bia ye say nana say ukru supadu on bo ma wa wo fa ne ba nana ahimfie se ukru abro wo ye no nana nka se nanim kwa gina ho enam sasem na agba ne ho de no no wa se nana no e ka se sa de a wo se wo di moto abekuro mi ho de a won fi kuro no so ho won fi kuro no so ho no mu so won fi kuro no so ho de o mama boys na chechele no e de na bodwo mu no mu de na kotum enti o ma ono ka sa no na mi kuro ndi ho abufo ye de e di ho abufo e de bolo na mko na no ka jen se asem na obeka ye no e na se na o ye de o de aye menu it's not first time na supadu wa bo no first time I should do na na beka sa and na ukunu nti wo beka va no there be so wa mumi nye ukrom ho akete baby chefo na kasimo kwatna baby suban se ya na ukunu so ko mi nya na ko e ikonu no onye sa e na free sa ukrom ho ikonu ho no won se mi ko wo be ba na odakun mi ko wo ba ko no ho enti ko na ahoro che wo ho enti nkoto ni e konkoto na ede batem konkoto na mde aye adwan na ede edi nti na ahoche wo ho okay ni e free ho no musesare a ye wodan wo ho yetimi nko ha dan na bosum bia so na nipa na ba ede abagiskant yetimi nko ha dan ti ye metere efie nti na mi no wa hemfa wo sen so ho no no na mo sisa dan we ye wi ani ye sisa dan na si ho na ye ko nti na mikunu nu wonu ho na me nti ono wo tu kwan nti ona ayi obi wo sen so kuro mu ho no makuma ba ko mikunu ni nua no ni kunu akoto blogwaza ede bogu ye asase no so a nko mu bobubu dan no na ko ma be sida na ko mo no mato fufura ka ho so no ye bi ho no senso fo no bi ba no maka say moto ya no mo na modan no ko fo ko bubu no no makoto blogwa ede bogu so am say wan ko ni pando wa mo ni bi to kan no na mi se da bi still kakra ma fa bobo ya ma se sane mo na ede abente na mi kunu ni nu ho to onu kwa mpudo ko pele adwuma wo e bia na na ken na nkodo ukunu anko ye tutra so bia wo ho e ti akọ to ye no na me to kan na mbo bi ye se bia no so na mo ko afu mu na me se da bi me se sane ma no ni kana kan me se sane ma bebu da me ma mo bubu da no engu me pa cho na wada mo wo si ma wa mai wa hwe se ye mbu ne sanse na on se bi o de si wo de jobo ase no ebi ebeto superdu mo se be su superdu no ma ona de sibieru na e chi na ona so e te ono kokko no ku kwada ma beti o to kokko yetiri ayi mamle na mi tie wa aha onka no ko ni ko mo wo na trawo discipline wo wa bi krom eye kura umu sam ayi wata isa enya dia bata ya se bi mo ye ni krom obi ati ni krom apopo se kufo ba ya wo mo si me ma wo nkonya na tiri ama wo mo sa kwanya na bigini ko ya me so so ya enne o mo nya kwanya apart for that the club of Benwa
bata we kwa no beti ni me ma kwan yo na wada ma o se emi na yedi nkomo nte wada ma no wetie kakra pacho wo hwe TV no wehu me he wo se ya wada so ya plaster family tiri so yi mo de se kan no born yes se kan no mo fo no the born no o se na ebo dawuro na so ye se ati no mo mo hina na ye na ye wo ya announcement o me ebo dawuro ona na so ye chiri am ona ya say na announcement say we can obani say why na sika na won waka say what chicken what is so the be den sika na so the be so kro no so ho no si bia o mo kofo mi no ti no na ma no aboa no ho ekromofo emi ni no to na ma no aboa no bia na sika hye no no fa sika no aboa no ho na si bia na na je so ko mi no dada what do be bad na mi me ba cho mo ye hwe na chi na ye twetwa no so wa hu nyina na ha ye twa dada nti ende on ne busu ma ne busu nyina wa na wada mo ye pesa o fa de kakra bi sai ma ye na chi na anya ba mi le na bia de mi ma mi me no what's your first sister ya na wada mo na chi so wo se TV no ne na we so beba me beta me dia o pesa tere no wada ne me mami me kan ko nyame ni obi na odi sta be ka obi ati won se ta de uti eno nam kan prom ni bus yebre yo nyete bia because it we kan prom na ye chi sa me so no mus da bia we obe ko mu ha e bus na bi tere ya ayi wait e kan prom na ye na chi sa mami mi ntre mi pese me gina ho aka se nkan prom ni ka no mi nkan sa mi pose se won no mus won se ta de nta te won no ma sibie mu ne ya kika ka ho ne ayi atere se obi ani matena atere ka wadi kan obi ani wadi kan be ka obi da obi ani wadi kan be ka obi se kan pona ye di kan ka ko wa so da no so kan pon de mani tu ye fe o sin na me he ami hu ase de o de shobi krada asem na e ma re wo sa na ne simie ni so kan pro no ne simie nu atu esuro de ba ko efom de ba ko ne tene dia ya di so kokon ne tukwa na ne ti da na ko wai na mo bono na ko wai ni okoko tukwa wa ai ted o de ai hospital na ana se ni ne sisi su kromo okoko tukwa okoko tukwa ni agbo no na ne situ ye nta tene ni amen kromo ana kro fufuro le ta teku se ye ta teku atiti ko le bia ba teku ni ateku wa ko ye dai no so a ye so apana se ye tutu rufi na e ono na ma boys ni ko ye ni sa boys no mo no ni da ne sa me ba cha ni dai na ye twese se ya no e no so rufi na se de pese tu bi se no se me pese me kasa bibi na etu no na e no so e ai nchase na de tin no e na me ko ya me ko hu me hu nipa okoye ta we da no e da wan waka na hu nipa okoye ni ni se ye si ni na e bia e bi no bi se bia bufu ana odi mra se hu se ko ye ta de won dia me na nya se obi ko timi dan ana obi ko timi chance na je si wada pa hold on kakra bi mayen na amuma no so no superdu o papa dem say for superdu o papa de enu so for superdu kromo fo na oni pa na dia na ta na Kwasijima Mr. Kwasijima, good afternoon. You are the good hero. I walk at all. Hey, the one you are Namabi. So that's coming down. You are going to get before the Badodo. Mr. Kwasijima, who bring the better country? I can't do that. You know what the rules are. Hold on, you That's what Nana Jesse Mpacho, hold on. Also, Papa, your friend. Mr. Kwasijima, good afternoon. Mr. Kwasijima. Yeah,
papa mama mi dia yo papa ehia for papa mpa yo papa oba ni Joseph owusu ya ye friend super bi me papa ni no mi de pe ti o tu je guru owu se yo na betu nsu egu so na papa wo na o ti say Ata ti no bi se na ko ti se na you know, what is really now? And the member call him more, and I'm going to tell you about myself. I said, my myself, a 2 years journey on the bottom also. My church, Mamma, Shamaba, Shamaba, Yadi, Motor Chain, Yab, who say, 10 million of the now, I'm going to go to Anna. Papa. And she did the Nana, what Mr. Jimmy? Here for Papa. Mamma, me too. Mama, come and bring from next year. Yes, no better. Yes, so on Kawo. Sign a wooden Sawbano. Nusubai SCT said, "Your Hinini kind dear, Nana Jessie kind dear. That's our banning dear, save you, or your condemn cry." Lebano, Mammy, Medwacho, but he said, Lebano, I'm not condemned, not rid of. Okay. 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 Lebano, not giving okay. And that's what I said. Mammy, you're putting the blue. Mammy, Medwacho. A big woman, popularly a chimney panel. One year, shooting with you, and some of them are quite okay. Mrani chese esa machine banana hotel namu convention la ya tenise mafia memenda majuma pressure ni ya wavia mtasa ni sisia eti memenda mafia da machine memenda mumjenise shame kawo iko kwese nana jumani sa gemayi chesini je shame kawo la ko di me mafeno wala yo kawo and I put in couple to come. Let's let my Baba cook, and I see, and I'm more president for commander. And now, remember to have your play with him, mother. Oh, I'm a catcher, and that's why I'm running here. Listen, my father finished away. And I will not just no problem at your father, up to now 2 weeks. Who's here? Then Paul, black, here from a papa, day. No, about what I said, But the Shona, I'm going to see a Daniel Martin, William, and Mutiana. And you have about 6 billion. I didn't know if you were coming about nothing. Wait, yeah, what by a day? Yo, if you have a papa, best time about Robium now, you know wedding come on. Nana just say, Nana just say, Mammy, it's say, must say, watcha, super do, watch on the Sophie Cromo. Me papa, your play will be send a pound of 1 the see. Then you know to credit. You have to make command papa. The papa first one or you, the papa second one. The papa say a patron will be some of your if you don't better make can say. You have the name my papa. What the name my name? You have the command papa. What the papa say? When it's up by a study. Because want to be in Yan and Maho, many will be one I have one said, and you can command the penny at the point, never found to be fine. What in Yan Cate, if you are going to hire to be in Kobe to say, Mamma, but
okono se sana obra body a o japade o betima ba be ne japade na bra bo be se sana nya enti ya se bi obi atwa no se si ara se but ya be ka ta mure wo media tika ti no ye ti min sa no bi ma na e be ko mi ka se ye ni so ta bi ala so dia ti o se ye ti se Nana Desi. Mami. Pacho, mo de ne kwa ni papa ono. Mo ye ni den na mo de ne kwa e. Ya de ne kwa ni papa ono. On say atam ya de ko police station. Aha. E je da ko police station ye ntimi en fa ya ho de en ka say atam ma ni ho bi. Ya mi kwa atam ma ya ma atam ma be mo ko ta be ni pa. Ya be fra ma pa ta ye na mo na ka so ha ya be kenkan ni nyina de be to screen so ametiefo nyina ahwe. Me so say atam ma wa anti ya atam ni say. Aha. Dia wo je ni sro o ma ni timi ni ni mpro mu ha. Okay. Enti o ka tell you say Nyakupo bo o kwa ye no ye de ntia ye na ya tete me fanya so si e be tin de chobuasi ye tete mi ntia ma kwa e ko en kwa ye de chobuasi sebi ya ye ni nu obuasi ye so ye na ji say o be ya ama de e be ti wa ti enti ye de ko ma na busu afo na ye letter kan wa sem na ma yin enti na mi fa say no mo de ne to kai mu ana sa mo de ne che dai sa na pese mi hu ya de ne to ka abubo ye class ayu akwani ye abubo ya de ni abubo ya de ye ma o na we de somju ko na mo ye ene ya de ni coin mo de ne ko na ya da se papa na ye ni assemblyman so be kasa police for letter no to ha ye de beto so am obi a ehu na ye be san afre mo ye twa ye ho kakra ye be san afre mo wa Yan da se say o frame ya mesma kire mu mesma da se pa wan ye da se o man so ya mi kan na asunsun na o man ni na gu pani fi ha ene nya se kitwa o sinu su krom ho enti o man no because e kura ye nya mu pe dia o mti we na baba o man ni na be gu fi ha o mu se dia ti ko pa ye dia to ti se o ko du wo den kra wo di be se e be da de ti obo ati obi o ni be ti ayo me da se o be ti ya be ye no ko ayo me da se o ka na pa cho ye twa ye ho kakra bi ye be se afre o lati mi da ti ayo me pa super do say ti e fo super do na 100,000 na 2 crore ni na fiti sa no super do madam shema ni mo 100,000 o ho aya na spirit we be show mu na why de ni ana show there be o ye show because nkan ni pa ba akofo de na won ko otimi da no crore ni dia anu adi hu nana no boa oboa ko nana so de en kasa oboa mi ni aba ma akwa ba beje so boko de Aunty bi mi wo ya ye de nyame ase ye de ha na ye wo na wato aye wa ha na ye beba ho na ye no edi nkomo na yakwa power specialist herbal hospital na ye ni omo endi enkomo kakra say wenya hepatitis A B C D and E wahrawa aye kese sciatica unompemu ebubu wenya ulcer ene kompo enso a eno ane power specialist herbal hospital ko ho na ekwaje ayaresa kumase omo ofeyiase lake bosomtwe kwan no so ho no ma Jasbro filling station say ye fra ho aya junction ho na obehu power specialist herbal hospital enkran omo okwabenya pokwase ACP main road ho na obehu power specialist herbal hospital takrade omo Anaji estate omo by Anaji MA primary school no omunra food and drugs authority agi atum ni bi eye edoya herbal malamix eno eboa mo amanya malaria eni mu honam eye mo ya no monkope bi ento enom herbatin herbal mixture and powder immune system no ekofom a yare bia bi ebesrawo nti kope bi nom na boost immune system no jiri herbal mixture eno meka no wehu se eboa ema mema mo ye mema na motimi edi mpamu agro eyie cough care herbal mixture eno so mo amanya mo bobwa na mo kokoso aye mo tan no mo nko ho na kopabi cough care ni bi eto na oho ento na edu aya herbal tonic eno so wenu mo ato na se wuntimi endidi a na wapebi ato anom na oho ato omunre ubenya bi e wo herbal shops nyina Misty Herbal Apidang Freddy Mens Danny Herbal Colinac ubenya bi ato open dodo etu ana opesa oni omo ebo nkomo foforo bi dia fra omo ewo 0244 544422 ana 0200383831 omo WhatsApp number no so eye 0555797878
na yenko Dank Herbal Complex Limited na yeni omo nso endi enkomo se ope ayaresa bia edi ahama etu yarewa sititu enamu yare ti se syphilis eni gonorrhea dia eno ane Dank Herbal Complex Limited omo okumase pechi number 2 omo ben City Life Hybrid School eho ena ubehu wo mo ope enkomo bi eni omo abo afre omo ewo 0266 593330 ena 0244017556 omo wonro so a omo ton into ko pharmacy ana chemical shop bia na waka se ope Dank for enupa ni bi ato anom ama ho ato ene ye bo nkomo efrisi no so ubisa se die ena ekoso ewo ho ye nua be ma ba kwa ye 1000 ekrom ho waje kwa aboso se ena be ma ba ko superdu na superdu nu nyawe omo ana de to den no mo to superdu omo se me ye adwuma hard tentem o dey me ye adwuma mu de adwuma breme me ye no fast mo o ye no fast na wachi no enye enkempro na okofa mu no se kan no mu di twa me sa no na se kan de nkasa bre wonte ase o me se mo me se kan pa no mu di twa me ho no sa se kan na udwane no mu di twa wana na oda ho mo sam mo doso ntina ma me di kuku ko se sofo ne dem se aha udi kan kompempro man sa na commission house kompempro bi e mo ho kompempro bi e kompempro bi e o hene se o rank kompro ono bo ni ho bi mpo no ni ho Aunty mlantie no bebrebe no na enti krom ho nyina woni dofo ba akokra wo ho me dofo ho no bia bejew me dofo ho nti se o mo doso te me dofo de kakra bi o se me dofo de kakra bi na wo den na kro kakraka no wadofo ne kakra bi na watamfo no doso ekuro ni de nse da nso kese sa nti den na tamfo no doso sen adofo no ke mentumi nkire se on se bi wo ho a na odo bi wo ho nso a na no nti obi e make attempt se o mo tata wo no mo ba bejew no bi ama se we be so ma o mo se o mbabo no we tiame ne kura se o munyai se o mumua tiame ne de o yesa nkomo njai munya na ne tiane se no na sa osina na ni ho na ni ho de den na san tiano echire no 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 ba ye o mo hya se ansa na ohene ne ba o ba o yire so se na ne bo dahuru se ye be bro na ni ho aye den o na so e wo information center okay na ma we ni munyina ba ye that time na no ni krom ho no ni ho okay no ni ho okay ena ye den na osina mo de den na bo osina so ma osina so o mo do so we kura ba we butu we ba yes anu manu so kura sibirimi de me dem hu yan so matame akoto hospital ho nti o mu titim we na mu se mo pam ha no na mu se mani so atem kakra na ofi o mu sa dem kotum wo Atiku police station ho Atiku police station na mo dem kotum nti anopa na stay kura na mo dem tum obi ani ho aduane mpom ani bi okay yo ye beba ho wai mame ko bi nua be me ho na ye ne no endi enkomo kakra akwa ba bi ma fe no mama wakwa ba na nkasa ba che yo monkomo Agbozo Herbal Clinic na mo saka okay na ye de nchia sonko free ahwe e de magana for awo mo hwe ye ne wo mo muti exactly na de bia na wotwe bia ye ba ha na ye ne ahwefo ne yetiefo abetwetwe apomodi ho nkomo na Agbozo Herbal Clinic ye de ye ba ye di kan de moto ne tudwa ansa na ye de nchichi mu e wo na e de abro ye no ye moto no ese no man has expiring date na che se be ma nwu ya ne be ma eno na ye moto a eda ho e de ma ye Agbozo Herbal Clinic ene mame nkasa emfa yade ba kwa ye friend say premature ejaculation okay ene ye say no pa na mame mo boy yade no so tentem se ne be ya etiefo e wo sa problems ni bia wehu anamo a obetu ana se be bia obekọ prostate enlargement ye yade wo pa erectile dysfunction yes pa say hemorrhoid sebi obi a sebi mpredu asa ojane na ya na bibia be hye ne to na je so pia hye ni nyina yesa sisi yade ahodo nyina yesa STDs ahodo nyinara say bia wenya gonorrhea ibi na obemo ni nyina yesa na ene yade ameka ho asem ba akopa premature ejaculation say be ma wotumi nyina so enche ana say oni oba ekwensi nani mu enche kra delay acha 5 seconds and on a me to challenge na bema biara from the age of 20 years to 60 nasa udi nasa wapomudin anasa umpomu odin na se bi uni problem bia na person ugina wona so pama oba hu say yes we bema me no to sanche se fu ene kire Agbozo Herbal Clinic ye be yes adwumadi na papa ye be mo se bi treatment a wan kasa bo say yes bema NSS job no ye no e run a clinic into ubeba ye clinic honum na waba be hu doctors na problem e wo ho no waka kire doctor for no mo hu test kro mo be ye na ye hu treatment a ye do beto so na ho ato ye branches no miensa e wo Ghana ha nyinara
na Kumasi ha no moba Kumasi a you Kumasi ditcham so main 5 insurance junction wo hwe TV screen so a wotumi say numbers no egu ho no kama na emom Kumasi de no ebia na obi ehwe anase ebia otie oyonifrani enti wo se yebobɔ no so emfa number no ebia wo sa 1 minute problem wotumi nyina so je kra na wo person obu edwuma no correct ma oyere anase ho kani ana ombra bi hu say yes bema eno wa ba fi na friend 0553 41 77 52 0553 41 77 52 and na oba enkran so ayo kwashiman ye ben kwashiman ahemfie no a honor numbers no so 0241 75 02 82 and can I 0241 75 02 82 and at tema your community 25 Savannah Junction and we are Dowenya Road and we Volta region kwano so any death track estate any division no pepe it is a me from tema ashama Dowenya afinya ne de keka ho nyina munyina mudi mo de be kire community 25 Savannah Junction her number no so 0557 40 26 96 0557 40 26 96 it's premature ejaculation and I made kase se wo sa problems ni bia bia na why masturbation bia chekakra and also to because of premature ejaculation and I'm say bema wankasa otwetwe ho no automatically and scientifically e free bibi testosterone e basa eno change e cause hormonal imbalance wa system and until na wo say wo call ba ho asisia na why ho asa no eno no a big problem e mema bibri challenges e mema bibri e face it is wo sa problems ni bia odi we ni be kira go so herbal clinic on na waba be doctor na ye fa test mu enye so ba ya na ye hwa na se me wadru se ko dabi ye test who the cause of the problem the ASA the who treatment e di we ma obi the as a result of ebia pals koko se eche wo so pa na wampa mu ya etimi ma wo ye 1 minute pa o de boss wa yi be ba beseni na koko no obi enya sign obi nso enya sign na koko ne hwe ne signs and symptoms of mu nso wenya bi obi won ma to ana se be oto kekawo ana se wugya wo nan ya na otu nyina hyehyew na otu nyina kekawo pass ni bi na koko ne won krabata bibri ana nkrofo ni etubo se okoto edro ba ko bi nu mu a ne ho to no eno anu agyai obo se koko no kwa 3 days na saba was some hospital and about bozo herbal clinic near the type of powers when ya yes na who treatment cry de be ma etubo se obi de ho no mu a se sex fa na se nyini ana che wo ho a ugya wo nan na push kokobo na ba eno your friend bronika sem say hemorrhoid sa hemorrhoid we na ba so a e man frama ko ra wo be ma mu na be ma bia na nyankopon ama wo sem frama nko mu enti sem frama ko sha se e ko mu pe e ba sa sex drive ni nyina atumi ye mre eno tubo se ko ba ho a obo se na se bi previous one besin ena mema wo pause ye mema bi omo no mo ho oba pe na ne bema sorry din ntubo se bema no sorry enche sima ba ko mienu dwim na chesa ne ho asana e ba sa nso a e delay e ba sa onya the problem be a friend say delay erection e ba sa obi a wakọ ba ko na wi obako mienu no e be take mfie mienu na obema no ntimi sorry bi na chesa a big problem indeed ha mema yi papa it is all what's problems ni bi agbozo he back na here to yensa frɛ e no ye challenge to ama mema nyina wo kuma se ha no na won kran wo takrade wo hemfa ba bi biara na wotu ana mo ba ye clinic ho no ma se wo premature ejaculation ko ade amepa acho e ne de metumi aka no onyankopon anim se oba ya hwe ya within 3 days to 1 week no na premature ejaculation e to atwa na wo bo adwuma no 10 15 20 minutes na wanka so say yes bema and na epie no frail biom Owo Kumasi and my number is 0553 41 77 52. Number is 0553 41 77 52. Any Kumasi, you were ditchem so. Kumasi only were ditchem so made 5. Old insurance junction penny or a clinic or ever honomo. Into 2 anamona bra. Kumasi and our team now 7 previous say watching your problems so and that's all honum. It was 7 previous 3 NT in your channel. Inti yade de ba wo sane ba bi bana nkwa ba bi wo hono manyankopon na me so ba di wo nkwa eno ne yagbozo he clinic tutu anamona bra na 1 minute mana e beko na erectile dysfunction wo mu a mo anyini from the age of 60 years and above na se been produce testosterone
testosterone I wo mu nipadua no me so eti na hormones I was a provide seven produce energy na utumi di nya a sexual strength ni nyina aba from na enutumu so me bema na ewu no bema na ewu anka yesi no enu nti na gozo heba clinic aba be pim na wie kamfo gozo heba clinic dey ama wo say bra ho no na say oh erectile dysfunction na umfie na ko nanimu ba ya so ye ho no ma ye be your treatment wo be sa dane abrante agbozo yes age e number to ba ya so ye de enim panyi so obi enyini ana say enim so obi abrante akokra dabi wo ba gozo heba clinic ye chim pepepepepepe e na ye no ho no ne abrante ne ye no akokra wo ye ho wo ba so be ye di pepepe it is oh erectile dysfunction na be man to be sorry cry friend number here 0553 any Kumasi 0553 Kumasi Dicham so 0553 41 77 52 0553 41 77 52 oh enkran e ben kwashiman chiefs palace no e wa kwan no ho pe e ho no ye 0241 75 02 82 and our tema and we Dowenya Road Community 25 Savannah Junction. How is 0557 40 26 96 and Sabi when ya and Namu ya de be Sabi Bridiasa and Namu Sabi Bridiasa unprotective self I a bassa what to me aqua tigunoria be ama Sabi Ujun sa Bema Ubusa Johnson pins ADHD and now Sabi and a near my fite be through Bemam Eba ama Beman Eya now the American say unya gonorrhea and I say UTI and I say infections been went to 10 year e mema do ono ano e ma mwatinka and I your buy mwatinka yira infections it be mwatinka yira yi papa ma say be ye so mu crown te hwi it is all your ba that's say be uni atinka na infections hawa insu fita bi gu na pampan kakra wo e na ba sa so all your ba na say be wa hemfie no wan sisi ho yi so awade anya no ana no so din papa enti wudi weni be kira agbozo bra na yensiesi wo bema be see infections so ba ni nyina to betwa e ma wase bi bredia wo libido no asa rise na ho ayede ho ato awasem e na hawo enemri mu no sabi me kwa awade na ma ho de sabi wa anware kra na nkeye e ba sa so etumi han ma na yi papa say kwa awade so wango scientifically ma me fa say mu entu weni mu say enye oba na ewo eye bema na ewo enu ntina de bia ne agbozu ye betena se ne amwa hu se utu anamo wa wo ho a men kan kire oba ne se ko hospital e wasa wo be ma no so di akiri wo na wo produce sperm no wo be ma no na produce sperm no na oba no so age ahwe so e ma adane ba na wa wo ama it is a want to me ma e ba ye wo ma no nko atiko so na oba nko no nko aba agbozu back ne se awo ma enti me ba na ma be pe awo ho edru e ba sa na se be ma no nka ho a e ba se ye hu de enye nti wo ba ye test ni hu se mu mienu no the problem no na ye treat am kama numbers no 0553 Kumasi 0553 41 77 52 0553 41 77 52 and I cry 0241 75 02 82 tema 0557 40 26 96 yeah ejuma from Monday kopim Saturday Sundays after church ejuma 7 o'clock AM ne upon 5 PM tu betimi abuki pa appointment so na special appointment so betimi abuki e wo numbers ni nyina so e depend be bia wo northern region na wo hwe ye ne odi wani be kire Kumasi hanum na wa ba be treatment e bia wo Volta region ho ba bi nyina ana se hefa na water credit side mo be bankran enti me pa treatment me nka se kwan ne wa me pa me be no aye be sorry numbers ni 0241 nkran 0241750282 and Kumasi 0553 41 77 52 tema 0557 40 26 96 yes yeah that's papa Agbozo Herbal Clinic super do say no na me frɛ o ana ompe yeah o say yeah enti no say o ma say wo dan o matu simienu miensa sa ba ko we e form ni ye 2 ena sro ba ko na wo sinin 2 dada asema ye kan nyina esi da ben esi 9th August na bosum ya ye wo mi ya 9th August ye
eno mutwa wasu eno mutwa masu Friday ade chen Friday aha isi Friday ti ade chen memeda no 10th August no de meto abobo praka omo de to abobo ya praka no ma chechire won sa no nan yana no mo chechire me ata no ma prepare me awie yo enti ebi mo bisasa na asemu anyina police for ambem ai yawo police for warning letter no wa ha me be kenkan ende osam kope eyi space bi hye na me kenkan police for letter no nti ye de tusu wi a na ma kenkan letter no ansani akwa assemblyman ho enti o say Ghana Police Service Atieku Western Region 10th August 2024 into police for letter na me kan yo was a warning letter suspect Joseph Owusu pacho ade na maye ntimu fa nto so ye mami and I say my attention has been directed to what appeared me cup brofo ne pepe o me edit my attention has been directed to what appeared to be a breach of law committed by you on 10th August 2024 when you are there. You are stated to have committed the offense of terrorizing 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 the life of the people of Osiniso with cutlass and other offensive objects. Based on that, the assembly member of the area, Honorable Ernest Ohene Asante, and the chief of the village, Nana Jesse, and the youth of the village team up to deport you, Joseph Owusu. You deport you now to hear you. Deport you to your hometown, Upon Valley, and vow not to see you in their community again. And he has signed yours faithful, station officer Atieku Enewohono. Witness, Honorable Ernest Asante was signed. Suspect, Joseph Owusu was thumb printed. So thumb print wa. Say na wa opesi e deport. Omo letter no see e deport. Nti wa agya tum say e deport. At that time na we ni so ebriwa na wo hu hwe. Omo tintima krata. Enti oba se sa onyama nyina efi wudan ni mu. Otadi akeni. Oh. Enti wonu oyire na o maye na mo baaye. Mo nyina ye twamasu. O mo nyina aka. Ma o de ba sa na o mo ye no. O say, e ba sa na o mo dwagu no so no. Aha. Na o mo ka tem se me ma fi kro no so ha anko. Na so mo anya we ni dia. O mo me di me be ye to so abade abu we. Aha, hold on. O si o mo se dey. O mo se me fi kro mo ho na me dey. Me nko. Na ka we no. No mo ku we ni to ho na so o mo anya we na dia. Me mmom na me dey. O mo ku ma to kro no so ntimi nko. Enti o mo ye no na mikro ye kro Upon Valley for o mo ta be twam wo ho nti ba ko de ka e twam nti na me yi ne na boss ni so di abani si mi so ni ko nti ba no de san we no nti na wo do mo ye nyina no wo hye bantifo bi da ye ho no ukunu na ba susu kan we say ukunu bantifo bi da ye ho no nti o ba hye banti ni nti me yi ne ma ne nyina ye fa me tam fo mu say me o mo ma me de fo mu kan tam fo mu no ko to de mo wo se me ni me na me yi be ma ne ne ma de ko de a dom ba ya mi ti me tare kaka mfa mu yi mi tare ni na me do asina tugu ka kwa ni mu sa 10 August no sada na sada na mo bru ukunu no na wo so ye gina wo so wo ni o mo na mo so gina mi so enti me ne nkura no ko da ni ba we ko to dem o na bla ba ko bi nkura no wo ye se na wo ho sada na tere na wo me ho enti o mo ya na ba ko be ka ni mi se me ba tama ko ni fi dem o nya so bobubu nchanse da no e de bunu na me dem bi ka ko tama ko ani ti ma me bi efe bi se ye na me ko gina efe ne kwanta no so na boy bi wo mo friend bright nte na boy no so di sekan e de oya no ho no na boy no me ko sa se me o ma nya me dia mboku mi ma tokuro no so ho o ma nya me kuro no mboku na tokuro na kwa me se me de me nya hwe na okuru na ye bibi ono na ye dai
so ono mo no ko a me da menya finti mama mo fama ni be jana mama bi kan so oba ne de on kan mo se ba ma na mo ne nya de oba ne de on kan mo na ma ndo mo de se ma me ne nya de o keka no na me mo mu na mo de problem na e dey e de baba me so na me so na me ko fa fine na po do de hwe ho ti lucky kan ne du ho no na do ba ne kan se me twa na me ko pa ba bi tan na me ka cha me ba pa nyi se onyina e ho no kan ne ba wọ́n sì sàn yẹn gu mi sùnmọ́ ìtwan wọ́n mu wọ̀ hɔ nti sọ́ọ̀sì bí abọ́ ẹsẹ̀ ni yẹn baako nkọ́ na wẹ́n ni hyɛ baako di dwa kora pɛm ma mi ni wẹ́n ni titọ́ oni wei tɔ fam ɛtɔ fam wɔ n'esi bí abọ́ ẹsẹ̀ baako bɛ bɔ ɔmo bɛ bɔ ma sum na mi sɛ ɔmo ntumi nya mi hwɛ ti ni nya na ɔmo yɛ nya na mi kuru nti ɔno wẹ́n ni fa ha na ɔmo nso ate egu nti ɔmo ho so wɔ korɔ so kwan na ɔmo nso di emika yɛ dɛ ato po ne mu na mi sisa mi kɔ fie nya mi fon da hɔ nti mi kɔ na ɔmo ata mi fon no mpo di nkyɛnse ɛyɛ mba tutu nkyɛnse no sɛ da no sɛ mi wura dem hɔ de be yɛ hɔ ntimi so menwura bɔbɔ hɔ nyina lati atwintwo ma sɛ lati ni nyina ne mpabɔ ne na ɛyɛ mi sɛ mo santa de ne mpabɔ ne nyina to agu na dɔ ba ne kan sɛ da bi sibi a dɔ mo yɛ ne ntimi afa ga na akɔde a mo beku ga no ntimi fa no nkɔ ɛyɛ ukro mu ni Opon Valley na ɔno di udwane no ɔno odi me ɛkɔ Opon Valley ne nkwa na mo ɔde yɛ kɔ yɛ ne ade a be fa yɛ ne fan bɛ a fan yɛ da ho ne bi no de si fam no ana me mpabo a mpabo am tutu ne mde de kwaso ni nyina ma me hu mpabo ne ba ko mpo ade o free sele so ho no e de ko Opon Valley ho no e mo twen 14 miles 14 miles e no mo de ode ye ko nto no po de edu me ho no mu na me se da bi me ko ma me mo me nkwa ma asem ho nti me ko ma me mo nti me ko nyina ma bisa no na me yale tara no padwane ko yementi me na sese ni won ma mtimi no musu e bro ni bi afa ho ketewa bi no na wo dwane ja ukunu na wonim ukunu ne tibiam that time so wo so ote asio sese bi aboys no so ya me yo na wo so so dwane nti me so ya na me so free wo se nya sa de anka mo so mbekumi ato wo ana nto no ya no na ebedu Opon Valley ho no ana bra no me frɛ no me frɛ bra ba ko bi wo na na ne nwie bi wo ho amfa na mbisa se na sisi akwese no so mabu no mabu no na bo mabu no moja nso ye de plan no ntinu so mafa na nkɔ keni ko bewu na me se de be minister me kwa ka me furu ye boss ni so omuni mi se o hye mu bi te ade me fa ni na tade mienu ntale pa ma mfa nkwa mu twetwam na do ba no so wampene ma mu twetwa ntade ni na ma ne bi o ma anya o mo hwe me ma ne do ma anya o mo hwe na me mu na kapre o mo be de nso ma binti o mo ye no na me ni boy no e kwa na braba no de me ko ma me mu ho omo so wo hen Opon Valley da man nto omo de me kwa no mo kwa na ma me bisa me yi mi na me ko go na mbo ma me amane ana do ba ne si da bi si bi o we ne kuro mu ni na we no si bi a wo ye no skacha no ho a wo mo atimo no otimi ma bisa je nto wo bo ne ye papa ye de e de man ntiro bo sa se na chi aba krom ho e de ka na ko ho okay ti me du ho na mbo Opon Valley for boys bi amane no ba ko no bi mo ta ma se kan so mo ko anti ko Opon Valley for no so be hia ebe onso kwa ko no so so fo ni be hia e be hia ni e be hia ni na mko ka che o no mo se no ai de cheche mche na bra ne se na ya krom fo no obonye o se so krom o mu chi se kokko ba betena ho na se ho wo mu chi ankomo nje no se wo papa no ko ho na masase no kwatara ho ni ti na ye de o me ye kwatara ho na kuro na kasa no wo do yire kwa ho a no o mafa no enti nka wo so on be fa we ho sana no ko mo ye no ho no na ma me kuro ni so sada won pene no enu wo ti na ma wo na wo pe so mo fa o ana me so me ma o mo kwan se e ade ade kuro mu ha ade ade kuro mu wo no obi ade ne yire ko ba ya ko do wo nwilem ama se ho asem da hin fi na cho se de o ma ko do ba kokora wo nwilem se se ma ho asem obi yire ade asem a mo amo ka ma asem aye de ewo kuro ni ma ya de asem a woni kunu ne yire mo ka ma asem aye de awo pese mo gu kuro ne ni mu ase ma ekro ma sa na mo te sa na ekro mo te enti me so me fa wo yi se me so me fa me ho ma se be ya na asem no be ye de e kwada me ekro mo nyonko de me ni bi ti wa be ba ho biem superdu wo so kwai no kwaje asase fi obi ho your friend say wa fa mo good afternoon Hello. Me ba cha wo ye Mama bi no. Yo, but I FM Aunty bi me free Onia TV ni Akoma FM. Me gidi say ndese ne so mo nyina maso ni moni egu ye so amo hwe ye. Pacho, woni mo bia ye frɛ no Joseph Owusu aka Superdu. Yo, pacho woni mo kwan ba so papa. Me mo so no na ami bi ona ba so ye motor ye bela. Aha. Me so pere bi kakra
na ya gwanke so abe moto ne pera ese bi no o kana nti ona na na bi o abre bi no ya ta ti o kwano ana me na no ama me ko che na o je pe ho abe yes nti o bo pa ta ka ho anu ye moto ne djuma nti da no kwano omodi asase na omodi man na bi wa ni kan na 7 million no me ye kata 7 million nti wo ye mutu ye wa ikusi ya no se hajma ni enyi nti obeko kale ku ta ka ni si dan oso nti ja sa su ko kale ku ko edma ka ko nti ba no ha dan ino ka tin se dan no ha no nti ni kan ti sa be bi si dan ti asa se ya wo ya iso si dan so bi nti enye nti edikasi dan bi ba ku si yo awo ni ni ke nti ese no fa si ba ku kan ho ina ni nsa ni ni nti ese no fa si ba ku kan ni nsa woni ni reto ti mo no ya ni bo bi nya kasa e ma ni ti wo ni ti wo nti o kwa no emu ano sa bai oba na nse omo ni kan ni omo kan di na mi bi okay se ko ji busa ko gani ya so maka si ni na asa betan de mo tina etina si mo be ni mo so ba ko ti mi ko bus e ba ya na ni frame se ko gani na nse ni ta ni bi ya so de se ni baby o go bi na akotwe so sana omo pena bom asa ko bi e do ko twe sana ni ti na me pena ami na no e pena mi anji di mo anse bo ti no e di apiriba ani nam bi da ko twe sana baby suna omo pena de tenji banka onyan boni enji na mi ani mu ko mo wa no so ko twe so ku bi ni man ko okay ni mu cin dem kan ko ani bua ni man ko ni mo so ma cin ni ko ni ti ni wana ni riba mo se ni da no ma se ni ta da no mo se ni pe mu o ma cin na e de ni da no na mi ko da ni bufu ye ni pe mo e bo ni ma cin na ni da so de mo se no okay ni da ni mo se na enyi kwan ni pe na bo ni ni da ni ma aja pa di se o de ko wu da ni ma dia ni ya so mo se da okay wani bufu pa okay ni ja yo enti ya da spa famo pacho ne kwakra mu no sai na wonim se abrantie ni suban ete kakra bi a wonim no na yemfa wo ensi semi ni suba semi de na mbeni oba ha di ni oni mi ku da ni ni na nkofo no so ni ku na ni pa ni pa unga ka ni pa o ni pa so o ni okay ni pa o bo ni so ni am je mi kaka won tu ni tu fi awo so da wo no me patro ni mo so me da se pa wo fa mo sa wo so wa be kasa woni ma brantie e wo yenkoma ye di emu na yenko Dr. Mensa Herbal na omonso eni yen endi enkomo enne fiada anopa doctor yemo akwaba bejo so aburumi mi aba nyame adome ho odin pi sapa ban ene nyame ase ene yemo akwaba ya Dr. Mensa Herbal Clinic ya so ye ehoboko boni bi eni honomo na de bi ya metaka ne se edu de edna ene yesi yesufre sebe obrempon anase okunyini Dr. Mensa dwumadie de me betra se omo onim me ho asem pa ni mu se Dr. Mensa esa yale ahodo bebre na mu yale esoson yale akese ene de aduro ka nipa no ho timi to no ma wode ne ho na obi beka ne se de na Dr. Mensa timi ya o se yale akese na nsem ma de mani esi aduro ba ku bi so a me ka ho asem yale ba ku bi me ka ho asem boho na yese de tonfo obo no ne ho no mo ye de ho hia no se ubie wonum na se de efiri wonum ba na nya
ya na e ha dwen wo ba kora wa wo no kora wo no enti enum kankan yale e fe na halitosis yale no njame adaro ma Dr. Mensa Heba clinic ye wona duru ase ko ba se wo sa yale we nko a bidia wo hwehwe akiri kwaya ye wo duru ebetimi de aboa wo ena de etoso biu wa wo ba wanom no bone ama wo gensem wanom wa o pro o ya sei de aduru no de agi se nyame bem sa no ma we no mo no odi duru Dr. Mensa so ye a ye wo nuru de be ma wo ba no wade no ho anase wonya wo ba no back biu ukunu wo ba wo yere wo de hye bi a de waduru no aduru se waduru mbo wo kana asemo nka sa no ma we no Dr. Mensa Heba clinic itimi boa e ma wo de hye no wo se nya ne back eno so da nchen a ya ye ka honhom mu no ma etimi di nipanya ya na bebre na age akinyi se o na se sa no ma we no de me bom pa ye me yesi ke ka no ma no bebre bi madam be friend James wose ewraden ene mehwefo hweli hia me de David na ka asasem na won so hweli hia wa na bibi hia yen wose ewraden ne mehwefo hweli hia me because bibi hia o de na chese wo abrabo no wo dem dada hwe sasa di obi achi a e ma na abrabo no ye stand still wo ye bibi enye yie wo pem ana wotale ana wai de wo ye bia enkoyi se udwale edro bi e fe ne sasedro ni bia na wo de dance di ye be kora ye teke mu ye be hwa dance di pa nkofo di in fact senya bre pa ne swa e wo akoma mudwumadi amudie ya anke be heda pa menipa ba hase abedi dance ya sa na so mo bre swa ye bre swa ye kan se de ne a eyi sasedro no ya edro bi a udwale a eyi wo free odonto die mu e ma wo de wo ho ma send no me funu ayedi wachi ne firi wo ho na wo ko wani mu ano no da na obi oba bi kan se he hwe oba bi ono wo take em wo drive na hwe me wo ba se ya migina mi tun so na me se he ha na ye dey wo fie sa se edi wachi na ma wo kwa se ye wo enti gi se wo dwale sa se duro wo so te se wo no a te se mu ko sukuu na obi wo no ma tum se wa bon pa enso da chen wa ye yi na wan ka wudi first na de de na wo twa ABC mu na otimu yi sa no ma we no mo no nye kwa enti Dr. Mensa Heba clinic no wo no mo se ye beboa na otimi adwale sasedo ni bi mesra wo udwale adura enyamfo so fa hye wotirimu sa udwale haban enyamfo so woda because nyame na de haban na mayen udwale bi na wo num bi na de bi sra na sa no ma we no mo no eye adwuma sasedro ebo nipa fe yale aka te se makoma ye me ya because me jamana ya me nya moja hemorrhoid ene yale ahodo oba bi wa no osi akwan fifiri na wode animu a wode be me hye nsu e wose komo otimi nyinsan wo ba no na ne nsu ni nyina asa ababonten obe da nyinsan ma na yeyi mema omo aye mmere be ma bi aye mmere na sese be wonye be ma emu a ye wonu abti se satadua kunkum bedi wachi nom ne ade a yetimi de ma omo de kubensuo nom na ma omema sem na gina brane eni Dr. Mensa de anka mitpa ka menya ka me betrase no anse mabomidin Dr. Mensa mini me da so na masoleko mo anka munim me ho asem yie pa no ka me ba ya na mabomidin o na mekọ na enso yesenka akai oho ya egugu gidi sunsuo eni na da bia me betrase a na e wo se me bie me no mukasa na mo hunu se ampa de o ka no enya hote anasa agudie emom obi wo ho no mo anatumi bi ayere no eno nso wo tumi yire obi na ontimi nya bibia emma no kwan se won sole uraka na wonti de o hwe no mo ano eno nso ya de a ehu enti mesramo yale ahodo se typhoid no ne sa de keke ka no no de oba ho no ma ye ne shekentem kata so flat ye kata na chi a bibia ne wono ma besi a kire biu enti se de number ne tudwa ba bia wo bia wo de obetimi aye ne se obefre Dr. Mensa fo ni ane maso ye na woni a kire ye location ye kire location ni wi na wontimi ma de yetimi ye biu ne se ye bibia fe se free delivery baby awo bia se boliga se he doctor me wa ho na ya ye nhyehyeye na baby awo no ye de aduro ni bia brɛw a wontua bibia aduro no mom na wo betua ho ka abrochirefo ta ahwe mu program yi pa se wo abrochire na wakotena wa mobra wa brabo no aye stand still utimu se obi abada no ya wo se wo si dan o Ghana o ye japade but wo ba wache still ayenko ya afreme
ye postu nro kwa brochire 24/7 baby awo bia ebetimi de aduro bi abra ne akere ne kwan se kwan ni faso na emoa wumpe we na apentokwa enti Dr. Mensa hyehyɛ ya ye de ato honom no se ofre yen ne akere kwan be faso de aduro abra o se wonu mu bon ana obe no mu bone ana se opese odwale sasaduro bibia e fa yale hu bia nso no ofre ne ebeboa na se wonsa kan ye number utra ye yie try your best na save your number yie fi say ye kan da bia me ka say yale say yankote adurom la nyina no wontimi nkofa na tie ye de na akofa nya habai na haban no nso ne yeti na obi a onim no ukọ na guakura haban ho na champon haban ho a ne nyina esepa wa abeti guakura haban sa champon but a champon ko guakuro nko enti ese besepa ne ko nyina han ye tase ne banim defo nye banyansafo obi nim nyansa pa obeka se o we di ese no enso na nya haban ne bia enti yale bi tetew haw edi unya o de ne diabetes ne pressure na eku Dr. Mensa he back in ka ye ready na emom ya chiri kwan e Kumase ha kotwi ye ni Guinness depo no ne di nhwani mu santa se obo ase kwan so duru brofo ye dua twam ho brakotwi beka twi kire Dr. Mensa na ye fa twi nyi wa no sa na wo ba enkna pumpuni manta mu nso a ye wura Canada ye Japan akompre ko na bro san ye o Medina Zongo Junction no abro san na se ground floor ho no mo na ye wo a ye di adwuma enti ejata wi ha ode ye number ebe to dwei entem so na twere ye number no na emmoa wo ne wo fiefo nyina fi se nyame ayi Dr. Mensa si wo no mama Ghana man ni wi ase ma nyina se yemfa bibiduro kwan so emmoa wo enti ejata wi a wadaro ma fe number no to dwa mini aba wo se Dr. Mensa kwasiada mmienu etwam ye kwasida eyi oba no ne pon atade de maye okay atade white pa ne nyina se 8 years oba umu ne nsada okay na Dr. Mensa draw the man no haban and banakeke ena ma oba na bu ni nsa na nse last year you be kan me say e be come become enche aban yo eye bi nyere aban ko fo bufa so do e be come ya pe nipa bi school kese ba still enkoyi twifam sa e bi twifam na say Dr. Mensa so bibia ba Dr. Mensa number is 0244 92 12 69 0244 92 12 69 your 027 11 73 551 027 11 73 551 your last number is 0532 92 80 95 na hema ye wi na se be ye se emfa kasatenten toponko koko nso pensu but udua ne po ani enye yi de nyame pe na agi no bia ye kasa ya kan ye wi obetie no aba no kasatenten toponko ampa yesa mo wetimi afra ye na mo ni ye edi komo ensam na wa na so se ye fa calls kakra 0243 114497 0322498035 enne ye twa obi esu efri seneso yasesa na gu eyimu pragiemu say ko papa ho wa yetimi no entina krom ase na ye no endi enkomo kakra 0243114497 0322498035 hello good afternoon. Good afternoon, I'm a girl. Now, what to say? Yamia do me where pa ne wa de ne woni me pa o. Ah, no so me dey the girl wa to me dey. Ayo, but tell you yonkwe. Oh, my friend na ma ayo. Tell yonko. Yes, I give you a fast the kafra. Fast from South Sudan here. You know, now academia ka wa from. But we don't know now blow area for the whole dia. You may be what you know. And what you pass to the sound to buy here. And sound to buy money what my walking. Nami na material na no tell me say the walking na ya throw them walk. You want to buy that very cool. And you follow up the way to make you na boso.
Nana ye mu bi enka ho wate ye da say. Hello, good afternoon. Hello. 1937 Pato Ghana be young queen. Oh, my make better me can say. That is what say. Baby ko kreme ko ya. Ya de sikro sikani ga kwa. Na o si kuma. O si ya. E ti say what you know tadia. Ama ya ja tadia sikro mo. Kreme everything I'm talking about, okay. Because I had to tell you, I am sorry to you, very good man. You 1937 year that say. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho Dini baby Al Kasefi. Okay, Pacho Yetiu. Okay. Ni papa so di open ni san ni ni baby so fi ni wa so suku mo okay ma mi na o ka se o ba ko mo ha e no man to so fa o bra okay o bra le ko e japade o sin so ha baby so fi na wo o fi eja atieku a champion le japade o bra enya no kre papa na wa ba no ni pa boni fo mo pa mi ti ko no okay yo baby so fi na wa ti take what is here. A greater from. Yeah, that's your penny. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, Pacho Dini baby Al Kasefi. Hello. TV volume link from cry, Pacho. Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho Dini. Where the young fafufro. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho Dini baby Al Kasefi. The Pacho me Kasefi of friends, your friend is Sister Florence. Okay. The Pacho super no. Abra obo okromban. Enye bra papa kura. Okay. Sikanchie. Ani ntuko wi na okun. Onya mo no ma na sasere ya mi ami ba. Omo dia sasere ma no ka no ko no pese oka. Eti super no super no na yire no so di tu ankata. That day ni yire no ko no tu sika no. Apoto so for na di no. Eti say okata oba no boy ko tuni. Yo, ya da se. Went me engina so. Hello, good afternoon. 0243114497. Hello, good afternoon. TV volume then come from why? Good afternoon. Afternoon, Pacho Yetio. Pacho from Kokumani, Manswatri, okay. But you can't send black one, it's bad to find this people time. After we reach the time, it's not from this bank. Okay. Not really, don't get them, it's not from this Me Pacho, the look like Kanaka. Me Pacho you. On so into me engine so. Hello, good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Afternoon. Pacho, on the way trip. Pacho, yes, you listen. Ha, Kasa. Me Pacho. Papa na, la no my enano. Or here now, or here ne Kase. Or commanding you na a teenage canon in your pool of what? A tea, when you now or day, at least the meaning or day, airport, and you sit down and a chino. Okay. Now you're trying. And then one would be taken. I want yard. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho Dini baby Al Kasefi. Pacho from Kojum Kasafi Kaswa. Kaswa Kojum, Pacho Yetio. I come here, say a Como of Waka, Domino, be a fresh in the Mudia man, whether good by man, so I can answer because. Almost would be a friend of one. Now, you know, I say, I got to make a fast, a champ almost a damn when you try to cheat. Bamboo. Sabi, would you want to see us here?
And the police for the other the police for say it is alleged to them say or terrorizing a criminal. Police for no copy on them no kohule. And I expect an only an assemblyman in Becca fire na and also letter say or support say yen deporting according to a letter of deport. Which means on one investigation then or yay. Okay. If you should move then or yay fast and so and I said your crema for can and I said your child bisu and I say your day we just a day na move saying the assembly on go for 90% become but also me your magic so media man every dinosaur or mabu no your musu so be you mudi na shabubu ya mudi ni command in call for so the rest of the to go on call for yanko ho momobo Kwame Yedase. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon, sweetheart. Pacho Dini baby Alkasefi. You pass a famous face, Kasafi. I said now, or you can acquaint me and you will be basta. Okay. You want to say your name. You are doing some kind of carbon. I want to say, we know touch you for the million. Now, one, so, you could not say myself that my son coming down. They are working there, nothing in the institution. But they also maybe say, you can say nothing that is said don't cry or in Yamina born. You couple said, you two abandoned when you need to tell me that. Yeah, that's a medofu. Hello, good afternoon. Wait, me and Jinaso. 0243114497. Hello, good afternoon. Yeah, afternoon. You. Rachel, departure yet you. Yeah, Accra. Accra. Very good. Can I take it? Yes, please, you can. If you can see the team did not do well. So what of the building of the man have done over there? Okay. I don't think you can pay the money back to you know what? It's like a marriage now. If you come here, be also there, you know family and say, you are packing a for your land. What are the property? Okay. And if you found a gun pastor, and your papa, never done anything. And never done anything. At least, if you need the police or the not work, it doesn't have the right to bring someone from the plan. What of the business? What of the money, the baby money, and give it to the guy. Okay. Thank you very much. Asemo. You have about 2 calls. Be 0243114497. Now, you need super do. Now, yes, crack. You also epe. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho Dini baby Alkasefi. About any local. I am on a tablet and Tambaso. Nedia Wabaso. Think Kennedy. Okay. Lobito, Monsieur de Republico. Okay. You prefer me more in it as a dog and will control. Oh, control. You saw him in the club about can question down from another damp. And to him not now, I know, so Chester could not say Diana, who said the I want to see you. To the body, no, to say, you are making me a certain day, who are Nabana. And to that, and I do not know more than to be able to get more from why and if I could call a few Matias, if I will be not Party. Or you not more can you now, ready as we can hear the found. Okay. Or you need some more can now, boy. Oh, boy. No police in them. No, they almost see feeling as if for no one can. Or you know, better could because to say, I don't want to team crew. I know why, and I'm not ready. On to know. On to know for. Yeah, that's say. Peggy. Last caller. Oh, we are now the audience from me and near Brandy and Abbey. Hello. Yes, please. Good afternoon. Alex, Pacho Yetio. I be a basic case. You say, I don't know how to say it. I say, because what you feel in there to come, probably. And I put it very so, let me remember when the magazine won the way. I'm not going to go for the name of the money. We got some million here, and I think I'm not going to. When I think you're blessing the same, imagine an island.
Nti boy ni onye boni bia. Onye boni bia. Yeda se. Yo. Hello. Hey, what fire? I don't know about the way pop. Yeah, that's I'm telling you, I'm up on the official book. Yeah, onye che chukwuru no ne gbare na odi nipa de man nipa so da ko e je ha na je jira blan de ya o je o che sin chire wi ka guru obere wa ka guru ha obere wa ka guru obere je ka bro so wa be ya da se papa pa ye twa ye ho sema ye baba sese ya Mido, now then I would say why you stay for Sano. Ono kwano no, jama wa bre. Akos, send your men send me no much shemeno. E mo yiti triti. Micro credit. Woko jisusu na woko jis bosiana. O hia collateral ko fa ka bia bra ko fa dai bia bra debi. Eni kwan se wotususu e wo ho. Eni kwan se unya savings ana se current account bia e wo omo ho. Eno an se de obekọ bills micro credit no aka chom se wo pesu ska e dia ye odwuma die 10 so. Bills micro credit ebe boa. Yes you. E mema say. O say be ma be ka say oh be ma de ofa oba chi a enye hwe. But oba de eni kwa say o cheat. Oba ma bi wo ho no mo a treatment ade be ma ni fie no. E ma ni cheat. Enti say o cheat na say bi okofa oba bi na say oba ne ye no good a wo ye den wo be ko. O pa kuhuma no because wonya kwa awie. Enti wo ye den wo be ko. E na be ma bi o so ye ni suban. Obu o ye dwaman for dada. Ke uye ne de oba kuhuma no obefu achi ba ma kono sa ba ma kono pema uye ne de opema obeko bibie nu obesesa no be be bo so pema wotimi hye oba bi no asesa otimi hye oba bi otimi ka se oba ya bọ me fom because wa mana sesa otimi nya obu won ma se owosu bi wonimu uye da obesesa uye den obu osusu a ohun se bia ne guy na ase ni kunu de efa na chi a opema e na wokwa wo mantem e na wo no akofa ne phone onya kokwa na wafa jana life man opema se de de jana life man okokokoko opema wotimi hye oba bi no asesa otimi hye oba bi otimi ka se oba ya bọ me fom because wa mana sesa otimi nya obu won ma se owosu bi wonimu uye da obesesa uye den obu osusu a ohun se bia ne guy na ase ni kunu de efa na chi a opema e na wokwa wo mantem e na wo no akofa ne phone onya kokwa na wafa jana life man opema se de jana life man okokokokokoko obenso be kwakọ hia oba bi obepem onya pimples e bi na mete ne kura eye ti mama san ko machi obesan ba na chi e sa oba wadwo so ye ni gidigidi a okwa wo ma bi e na sa kwa de be mara ye ne kese kura obi wa e bia na ejina oba ni suban ana be ma bi wo so a oye dan ya ni suban anu no opa ma ho nya fese dai da mo adie ye bibia ye wa sede bibia obefo echa no obefo echi me shopa bibia ni wa e betima sa na e bia jise nyame bem bu adie oye da mo die wa sede nyini bibia so obefo echi ana obi wo so onye ba sa nyema ni nyina wo de ya na e ma otimi sesa e wo so bi won mo timi ko fa be ma me de me de be fanto me ga na me ne wo sisi e me ga no e ma ya si difference ma o form kwa me kwa na me ye me na me ye kete kura wo ese ne nyame adom nyame me ne wo ye enti akwa na ba ye mu na timi sesa no ya ana asase no kwa me bela ye ne ntokwa de na me stand kan ko mjira ma ku bi papa ko ache everyone me na me se e mama everyone de me de abro so bela anya tai anso me yes anu so ara fa ba bia sa be boa me e se su de nyame adom aye me dia
I am with the cell phone. Eh, with a talk about Kubi Papa. Let me hit numbers. Now me fly. Hey, me da boame. Oh, me ya boame. As this ano, it's what we say. Ah, girl no cry no. Bet me aboame go do bi. Me na met me abone fem. Kodwe free ye. Ufri hin ne bae. But you free. Seneso. I ben ateku. Western way. Ah, yes so kasa ne mba ye ntibie wa no kakra. Free. Seneso. Seneso. But I ben ateku. Ateku. By Western we takura de ase. Ehye takura de ase. Anase one wo yere ebetina ho na anadwu bia se wusi ne so ani se wadidi se wondidi ye na de bia wadwene se o ye adwuma nenso ekamea akoye se de wuko nsuo agusone mu wa wo bere oba na nenso nafui entimi embo mbasoro a eno na agozo herbal clinic se men kan che se eye premature ejaculation anase low sperm count no eno na emma oba no entimi emfafuro se wusisi na ye wo ya junso mu yare na aka na oba ohu atukwan ohu de atukwan amase bi wayese abrodua no yeso mu a onte hwe a agozo herbal clinic se men kan che ose bra no asoeye ose junso mu yare bia o de ba se de oba ya obekan no obepe edro ama o typhoid ade ne so o de toa na obepe edro na o tu typhoid no ase kra e de ama hwehwe agozo herbal clinic e wo de chem so Old Insurance Junction eho eno mo wo anase ubetumi afro mo wo number iso 0553 417752 eno eye kumase number no akra so omo okwashiman ube from 0241 750282 Aunty bi na me kwa wie wo Charistic Herbal Ventures omo ene de Zahara mixture anase Zahara man capsules Zahara nupa ni nyina eye Charistic for ene de baye me se obeti se efie mu obi afa praye na oto nyamenyomo a biti se ayedwuma metu yi metu amerade oboa eye pincheni ne bisa se maami adenti na de bia wo de wo pra anopa bia ayenyum na woto hwan ho dwom na oto no obeka chew se bema no adwuma oboye no eho ayeyi na ode ma no enti eho no wabisa na eye adro ben enye adro nwanwaso bia te se Zahara man capsules edi emema no asem amomo awoi abai se untimi enkosinanim na wuntu enkonkofa adepa bia ma bema embesrosro me efise awono ba ye hia de obetumi aka ye ho hye se obody no aya omremremre hojo a de mekan untumi enye bi enti pepe Zahara nupa ni bi na enonom na entu oyare ni nyina ase emma hwehwe Zahara nupa bi ewo chemical shop any herbal shop a ashata wo omam ha bia uko okanshi drug lane susu a ubenya bi anase from 0246 348334 anase 0248 569335 Aunty B yada ase papa super do usi di no pe na nkofo ne ma no numbia na da bi me numbi na den na wo no man ntia na woni sutimi ehyehyehye sa ya no makotwa lo mo ni bia wan to bi utwa kakra no na ya me no na ye na ba woni so e ma wo ye ni ama no ehu ene enya ma wo because I say e ba woni so ye hyehyehye ma wo ye ni ama ni kwan sa wo ye wa wotimi wo sa ya wotimi ye ni ama etutwa sem kakra pa cho me de menye basa sa ba so mo be count dia onfa wo ho nchewo mo sa pepe na ye na de bia na okita sekan mi kuta sekan se de bia mi kuta sekan omo be kam sa pe no omo mabo mo bia okuta ba bi tuo kro utimi di tuo nyina ba me so wo nso na na be kan okura nke onu na se kan okure on kan okure ni nti onim di opeso de ye mi nti no se da atwa sa antro ni nyina edigu me so de enim nyina wo kan ede to me so ye no wa sheda ko police station na wo so asia ko report say no my yo because so say omoma wetim police for krata no so no ma bro wa ma wa ye mre nti omo kra omo tie we num asem omo ntworo manum asem omo anya hwe omo anya me hwe no ane say omo so me sa na omo je tim krata no so ntimi de me say we no so tite wo na wo pon valley we no so tie me anam wo me no ma no 1212 bi e wo pon bed wo santan oh no de me koto ye unti one sign we chimba sene so home report ma atieku ho enko reporting ma police for say asem say na ato odan yo ma say no pictures ya odi a kire na onfa we chini ade ni nyina akokire wo ba cho da bi man fa akokire wo sana mo to mo de me ko ho na so police for ni so hui ade a no my o maye me but o man kan hwe o mo so an kan hwe nti de mu yan so o ma so me nsa de tim krata so me de minim ho hwe no an so o ma so me nsa
na wo de atim ye bet sese wo de kan wo pese den na ye nyem wo nti sisi a me da na o ma se no no mayi na o ma se no ne de o mutu ya meka na de mfiri ho na mfa nko ba fufuro nko bo mbra na mfa nhwe me yire ne me krum ho de wo nko krum ho de me nko msuro se bia o mbe san bo mutu ana o me ba be yem bibi de be ho de me san nko bi sese ho na betua aka wo dan no so mo nanano oyi boys ne so mbe se no ono no mo ne se o ye de otu aka okay yo enye ye nua bema Joseph Owusu ana pachan aha office ne so san komoi ye bedi echi pa ene police fo mo amunim IGP directive ni ntino police ni bia nkasa je say order from above from Accra no more corporate affairs fo no e de omu statement ne de ka ho nyina de aba na emom ye di nkomo police station ho ye frɛ ye no na exhibition na ekoso ni ntino ye station officer no kra woni ho so ehu okoye okomonitor voter exhibition exercise no enti ye bedi echi na ya hwe na ehu kwan a be mai obenya justice ti said ye kan no waye bone kra na saa na montu we de emfa kwan mu enti superdu ye pon a obetwen yen e we animu honom na eno abedi nkomo Peggy nkomo yo kan sen Aunty B said the abrante yi kan pa say ye no crepa dia mesi wuhu nipa e wo si edwane na ye jasaman honom abrante mi nkase oye pepepe obi anye pepepe because o hwe nanim kra na seb tutrasam kakra e wo nanim o hwe nanim ase ye titi nanim ne tiri wo ne ade eno ye bro na bi no mutiti wana na ya bo dada me ha de ka na me kwotese na me de konya accident ohu o kan wo se aya wo twa alomu na aso eye eno nko a ana bibi foforo kan ho nte kame akoye se oye obi a tutrasam wo nani so e na oye gangalia what ya se nti de bia no waboa no ohoho so wo wontu abontimpunu mu wo yesa omo be hawo nanso enu nti na mpanyimfo ewo krom honom ohene no adenti na ewo se okobodwa se omo hwehwe no se wodi bone a fande ko ma police fo wo kasa wo so wo president obo ase beba ene e ba wieye na branch ni nkwa ene wa aso me kasa ni nkwa na wa nanso internal bleeding asem minu nyina ye ni mo hwe si ade ne ko hospital si amfa na ko hospital no wa chechiri nipa de ato abobo yam na oye nantwie oye nantwie enti nka ye kroma nipa na ye sa de we ya enti ko hene ko de mra ebe hye ni sema mamnete na de abrante boni sei o se pempro na wonim se yati kumase ye nko kwa ye muda na ana ye nim dua pempro ye nyina se kwaduma ye bi pen oni mbede ya nantanse ne ya betena anuma on betena fidike se ntumfuturo engu ni pani se abrante ya de na enya kwa na fani ko police station enu nti na emra wonum ben ko gina information center enka se yenchi no ne ya chi na wo hwanyamien mama ya bura brante ye twitwa no na ye bisa so won ka no kore na ohene no wodi nyamrasem se meye adwuma ga na wo se ohene no ya chi no na ne nkrofo mu di na chi nyina anti bi yedu omugum ne wo baby anokore ne da se be ya next time so obi so ti kromo no so te sa brante we ya ono so amfa mra anhye ne nsem aha amanfo na me pese police fon kwa meba o masem so buafu 2x4 be na o mocho ne sa edo de ye market grammar na che so ye na anti bi na abante no ma hu na chi ana investigation ben and the station officer no oyeye wan kwa hu se ya pa abante ne dan so wan kwa hu se ne dan mo ne ama ya sai no enti se ne kamera ne ka edi we na di ohene no okay simple me nka se the boy ne nye sebi yenti ekuro bi so na wo so ya na wo de sika ahye honam ena na chi no kwa yesi this time say no emwa ne nyem eni kwa sa mokokwa yem kopen nam na wo de sika nam de a ye de wo be hye obi enti se we afumakum na so ohene no so afumadwade a e wo se mrani no mo nyina di ohene ni tirim ba den pa akokopɛ o manfo na o mote oncha na o mo frɛ ene de eye Joseph o chine bebe ye ono akasa de hye se ne de hye ko di sa nyam na sem no ba bi foforo na wo te se ye de sa de na o de ye Joseph ndi aye na ye be hwɛ de obeye anka ne nti no onim se eno ano no yo enche bia ye di dwumadie no eba na wie ye na me wo dedication bia e wo se me yema adofo bi na ne wakasa me ho ayefiu Aunty bi say e fam ho me kan yo ai obi na dia we sister thank you ana se me ba na o dia ba enti no ene obi da shada be chamata de munya ho adwuma ma me wa wi na me dia ma no na chese pa ko ne hu se me ye dedication ni ma no rich clothing o wa ataso manso ana ataso manso aha
ena wa pa matade fe obre mbe 4 kra no sister Jennifer ye show no ai eti rich clothing awo atasoba nso nyame ye hira o me da se we nya so abe ye 4 ya mabodi se ya na fe ebi mbebie we me da se ebi mbre biem oh aya so ano ahwepagi na wa pe ba ku bi ama na ya me ma no 4 ndi aya ma no ba ko eti rich clothing ane we sie me de aka ni na next week so me da dem why me da se nyame hira wa atasoba so o me ma minia ohima Juliet adwuni pokusofo maame na bonsa so na santa de we nyina me nsa akanti oni rich clothing nyina ye damase nyame enhram we ye first one second one ye birthday kodi ama Gladys Akwa we ye nurse we every opoku justice the program ni na ye Facebook na o share mami into opoku justice wo mamponten nyame nhraw wo se fa happy birthday wish we emfa ma wo dofo wo nuaba Gladys Akwa oye nurse nyame enhra papa na we the final happy birthday ekodi ama mia me ma meketwa aha me aunt no Hajia Farida Akibu wo Madina we efro wo sister Penny Charlotte Spiogabra oni ni kunu George Spiogabra ene emani nyina aba ham na nesibu ene miankasa ene Spiogabra busuani nyina aunt nyame nhraw Hajia Farida Akibu wo Madina nyame enhraw me maame na onto wonkwam emfa emaw afa ye nia ba ma bia ye ni ye adwuma wo fidue ye mu enso epedan atenemu enti se me kan ya se wo bia na wa friend number ya edisio so ope one room self contained ewo Asqa Tech Stadium Atonsu Jinyasi Ramzia ope bebi eben ya se be ya oba adwuma ka ho sem enye den emfa ema no enti me ka se ya se wo dan bi da ba bi na ope se odom ye nia ba me ya na wa friend no the number no enie 0547 421643 0547 421643 na wa frɛ yenu aba me na ono nso enya baabi ede neti ato se wo haw wo amane wo kodanda bi na wo pesa wo de ba ye dwumadie so na yedi hu enkomode ma se nya yenu aba me abaya akwanya no ewo ho pa ewo mu se ye de nyama bi efrafra de na nso nsam kane de ye njai ka enti enka se o da bi akoma mu nsam de se de o me jai nsam ka da bi yegusu aka na emum ye hyehyɛ so ate ase enti ye ka se ya wo haw bi adwendwen bi nsam bi kyerewo so na wonya ba bi amfa nkwa a wo de ba ye beboa na wapɛ anopomasibre ye number no enie 0530 507849 eno ye production line no 0530 507849 yankomo no so ya wo de na opesa wo be sponsor ye ne a eno so akwanya ewo ho ye hia sponsors bebre ewo dwumedie no so se be ya Western region ba na etimi etuka na ekọ Western region ene Dubai kraba hu na etwa ticket na ekọ ho ni nyina agise sponsors no eso ye mu it also opesa wo sponsor ye na number 9 no so be frɛ no ye 0530 507849 na yentimi fa dwumedie no embra mu debia na efa bi enkeka ho na yensua ade ye production team members as usual Nana Bila Kantanka Oteha Faustina Derry Madam Faustina Derry nyame ehia papa ma Fausti Spartus Kojo Sakode Beluchi Nana Yaw Emmanuel Kwame Vadi omo eneka ho ma debia ye de dwumedie no ede ebremu mi a muti mi din na me kasa ye wo dwumedie no mu nyina no ye fa mi Akoma FM 87.9 Aunty bi me sorry na sports no eba enyi we fidie no emfemfri ha ye da mu nyina mo ase the station with the best